bia offer na wo sem sa back ti me back me so de medi ye de na me call sofu bi onam ko susu nje sofu mam 20 cedis say obejeje collection na wo de ama me di bia ko hospital nti me free sofu no me ko fem ko ya be ma no wo ne mama obe share dem ne aho kire de ememu kura last kura mbe pie ha aho kire de fa bi mu afre aho kire baba na afre na be ma no nsem a wo na me keka na ko yese se me de me ho kura ma be ma na onye sika kura na se bi enya ne ferry ne dia na se me pie ko ba me di sika ne beba nsem ne dia metwa bi egu mama mantwa bi engua ne ye mpon nti da kumini ni din koma o se Aisha won se madam fo asumesi wonya manse adwumae na msi an ono kra na otonta de na ye na sisi wonya manse adwuma se ne girlfriend de no koma adwuma peni nti mi ma o ye bia wo be kan na nti o kan ma adwun ye me na msi afut asama be ma ikende ye se me kra no me boss abra na enha no me ye dididi enha no nti e ma okofa box bi ma mse menton nti anu benya e mema ho nwoma de me kwachima mema nko na me hia wo mo ebi ya police for ni ade nti me ko ba ms o obi a ene me ko nipa sumesi wo hoto ma de person ene e kaka che ne se enwom ye din na akono ba ma osika nko ade na wo de aba nti boxer no su sika ne be hye nti se be ma we no makwam kwam se obi a me ho a kire me be ma no so onye sika nhwem nti me so be ma bibi kakra nti adidi ma afide me hwe be ma ne nsem kan na afide be bia nsem no ko ne de na ye din nti benye sika kakra na ponika sa ninja police ni bi nso ma misika o ma misika mi kun se o kaka che nse sika no de ma wunya lolo fe ti won sa ma usika na me se ade ade wa wuye de wa hwe be ya na makoye ade a ye nye nti mi pe papa pe ni mu bi ono ko no akra na ka se me nko sa papa pe ni mu nko pe sika mra ti me kwa na me se da ma anka mi problem na ansa na me se da me sere wo ye peni se wo na wo yire te na ho kire ba na omumu ma wo yire adwunu bi se wo de ho koma be ma na wunya adwuma ya wo be oba ne be kan na no se ada mi kunu awo chene ya famu ada mi kunu ni mi di sanko na me se da mi sheda ka se nya mi na machiri ba na ofra mi a wase be ma no se wo do ho koma be ma kra na metumi anya adwuma ye wo be kan na wo de akwehwe wadanfo wo pie koba kra wo de aduane be ba nti wo so pie koba na se aduane kro na wo de aba ana se wo be ma bi kra ka so pewa wo de ene ne hyehye wo be sheda mu na ma be pie so na ma giska na papa no se we na be ma ka kire o ka kire mi na danfo be ma na danfo be ba ni na danfo be ba ni wo ne wo na no abe pie so no me pie so wo giska free be ma no ho no da ya adwuma nti papa ni mi ka papa ni say Aisha okay wo che na ye frɛ asema okay da say wa so da me de nyamia wo say say ya wo dia me de me papa penimu say ya wa ukunu dabi sika ba ni nsem a obekase waka na busuafo se wo na wo ahyawo onkasa ahyawo na wo no so na wo diska na hwe no obekase na ahyawo na wo because of say ne ho akire ni nti ugya no ho ne nkwala no na papa na ma misika sa menyin kofi ntadua na ma nkwala no na emom mama mi nsi be ma bi anchen da se me ho akire mama misika be ma bi wa me ko betumi kra for so me de duro agu nsem mama no metime no ne mada ti papa na kan sa na me kofi man kan che be ma no nti police ni ba ko nwumre be 9 to 10 na me kun se on fro police na kan se usika na so nti me friend ni kra de ba ko pe me friend no so ka chem se me mra obema misika nti mama no kra ne makoma mu asama ahye mpo abepem na me de abepia ne se me kwa de police ni de no kra de ba ko mama o make attempt bia so ne beda na so bi o onya abodua bodi pe no osuro o make attempt bia so ne beda nti afro he se ne me pre ni ada na me se me nya no se adan me kunu says kana me pe mi kunu ni hu bia na me se da bi police ni no suni me se wo kunu onim se mi wo kunu se me koton ade aka wa hye me nsa o se enti be ma ya wo ka no asem yi wo ka wo kunu enya mpena kunu da bi wa hye me ka wa mama wa hye me ka wa be ma wa hye o ka wa ye wo ho ade wa hye wo ka wa me ka wa mama eno wo se ko na ko bo hye wo na fesika ne bra fie no wani so oda se obenya adwuma ye nti me so mi hu se ebi ame ya papa na futu na de ma me na ma me stop onwoma bi nti obi o am da se madamfo be ma bu an ma frem se kwama de me ne me mandi na makọ na ya no aduane wa pagya ma me na me de abla be ma no bu mpa me ndi na be ma na di na wada nti police no ye ya me se da bi no se ade nti na medi nka ma osika na wasa kwa ba se ade wukun wonti wukun ka to ka man kasa no se Aisha ho ya em ho se ufi se sika na wo pe no wukun ni hu bia me ye be ma jai bisa wo wa ho de yesen
Uba ye na me ma drink na me adro gu ma be den wo hu. Ubatu ani me ne wada. Wo hu hwe, wo de ansema ma osika na de akọ konso okun bedi bi. Nti okan in fact me sui, ne me ni ase atata ni sui. Nti okan me so ma me wan sidi mpo. Kwan no so wa, mama de asan. Ekobo 12 club. Efru okọ ba bia me kofi ne kwan no wa. Nti me fa foma na me ko driver ni bi no boa me. 12 am ana PM. Anajo 12 am. Pacho ai, nti me fa fo bedu fie kwan ekobo wa. Nti bedu fie be ma ne da valandem, nti bedu fie me na mbu afu. Me mpa bo kita me wula dem ho. Nti me dem mo kwatra mpa no so na me su. Obro mi so aba na pepa me ni maso bi san say Aisha ska no we mankasa ye na me kasa ho no Aisha wan fa ska ma mankasa ana me say na wo se bi kafra wo bu mi sen nti se wo nua ba na mi anka wa fa ho chemu anka wo mpo na wo betum fi sa Aisha be ma bi diska daada wa me enye ana se ne oti obi mpo be diska be daada hu se me ho akire wa me ntumi hwe wo ne ade nti no me enye na wo mom wo pushi mi sa Aisha wo mfro wadan fo nkese komode no nko we ho bla obi kra me ska kra na wo se pushi mi se me nsan ko nipa no nko giska me koye no so won beda o foso mi akra say o den be ma be wura ma senso ma anye enti wan first kana ma ti on de mama mi bufui na me say enti won kan bibi mpo ma ne mpushi mi se bia oh we are sorry say abane sa ana me koye nka me ko wu ya na say ye wu na ye ebenada ye de nyame ase ebenada me bosume de to so edu ensia na Akoma mu Nsem dwumade braso wi ise Maa Akos minimum bedwafo yetenase na yede ebremo sede abrebia no yesi eye no pepepe nti sabre woka ye ho a eye 87.9 FM frequency no na ubehwe bi ewo TV so ahye so emame se Rabi 1 TV make us say edemu live ewo multi TV no so sanso na Osei Chrome TV so edemu live ewo ho eye Rabi 1 TV ena afen so Osei Chrome TV edemu live ewo ho a ubetumi ahwe bie na ofa wo phone nso Facebook Akoma 87.9 FM ye streaming live ewo Facebook Akoma 87.9 FM like yen page no comment na fe bomodi asa obe share de amayen YouTube Akoma 879 FM subscribe page no me notification bell no so press on you get notified share link no ma for pin so enye bin share Akoma 879 TikTok on so make us say ehon so edi etwegu party yenu anoma do for ya more TikTok YouTube and afi Facebook no mon so na mon share emfa emaye me say TV stations no Rabi 1 TV so make us say demo live pa and afi Osei Chrome TV so demo live wo more TV no so bo one kono so a onua TV the betum enunti no na ehon so watumi ahwe sebe ya wo mese ebie ahyase na wo mese mfimfiri wa bra wonti asenti na wahwe no Osei Chrome TV anasa Rabi 1 TV na bibia tumi akoso kama ede amayen na Niki Pizza Fan Club UK the platform na so ntimo share my fans of Akoma mu Nsem so da ho Maa Akos great family and also ya de ato Akoma mu Nsem Fan Club and also ya share ede ato so enunti ho mo betumi ahwe sanso na Free FM 97.5 manager da ache hinin na pamfo wonum ebutu tachi ma make say wonum ebie mo pa information centers ahodo ya make say wonum so ebie mo Akoma 87.9 FM medin ede Maa Akos program no Akoma mu Nsem na nakwa koko ewo ha sanso na Pastor Julius so ewa ha say evangelist ewa ha na obapa kusia pokua sikapa ono so ewo fidie yi emo na obia ye krado Ismail Haywood ebo michi domnia dontene na nana ya onso ede ko social media streaming live ede amaye sabre edru say your studio 2 na yenua ba bia yesa ka no ha ekodi enkomo na asem no etensi na entensi asem a wode ba no esi pa na so ebi oho a ebesie no na awadija ye ba woba ntumi nko ben to me ko necessary ya ho na fe yakwase sansam bia ensem fata dia bebrem na wade na gu na so na the main issue no ewo ho na yentumi enka na so na de se de tie bia no ya no ayi nsam ka tifiri
ati free pa yɛde yɛ bɛka enti yɛnkɔ ne anua bɛyi ɛne nkɔmmɔ ɔba pa memo ahawia yi ɛba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie so Mami mejo so wodin Pacho me de Esther deɛ Esther Ochre Esther free hin bae Pacho me free Techiman ɛna bae Esther yɛ die ni Esther tribe bɛn wo tribe Pacho me yabunu ni wo yabunu ni okay awia yi Esther Ochre Techiman ɛna wo free bae yeto ɛnyɛ na bae wo bae akyɛ yɛdi wakɔba saa na adwuma no teɛ nipa ndɔso nti afi na aduru wo so nti yɛ nibre so pa yɛkɔ ne titew ɛne gigaw so ati ase Esther saa ne yɛbɛkɔ no wogidi dabi kasa no nkɔsɛ deɛ megidi pa wo so me kasa na bi na wo kai ebi na wo kai ma megidi e bɛkɔ gidigidi ɛne yɛnkɔ ne gidigidi Esther songo ma Pacho wie mu yɛ wɔ ha ɛnyɛ bɔne bia na me kɔ school ewo kintampo babato na me chia boy bi no so opemi na me ti ase ne etenae ti etenae be se 1.5 year na papa mpo nim se me ne be ma mpo na eti nti ewo ma na me friend papa na papa ma me de ma boy no na obisa no se wate se me ne na eti ampa no se an no papa ka chen se mi sha nti boy no ompene ma me ne nya den entina bai wonom no nti ase anya den anya adwuma me ne kwoso atenae ma nyense bai ebe woi mo be ye me ho ade e won papa ho me yekoi ti yekoi no na yese ma 87.9 ni be ma no ahode a na ewom first no saa ahode ni ebi nim bi ni be ma ne de be ma wogina hoi ni be ma se bi a se bi ni kwoti ne kwati no na chese emu ayemre kura ma emu ayemre nti ewoma na me frɛ me sister ko ono nso wotechima na me frɛ na me sister ko ukunu se ni se yo no sisa na me ka chen sister ko ukunu ni se wa ha na me ka chen se sister ko ukunu ne ba ma ahode ewom no eso ate kura o no see you ne saade a obekire me se me nkwote ti moringa amfa hata nwunum na se ho a mawo mape atadwe nti wo sa moringa no atere a no de atadwe no awe na meka na see you na mpe moringa na hata nwunum sa na ehoi na me woye nti me woye na be ma na afrafum aba na mka chense me say daddy me friend me sister mo osimi nti moringa na mfa hata nwum na ya wo de atadwe awe nti yafi nde ko wo ba na se bia wo behu se moringa no me de aya ade aduane bi ana se me de ama wa adwenyo se aduane boni bi na me de ama wo no so yo wate oba nwumbre odwawe na opie ko ba ya akwa akoto bitters ya hye no wo ayi adonko bottle mu atwitwa duan hini ede agum amana yema na watonsa agum na yema na ode bai nti ode ba na osi o mama na duro nti mi ma ne nya ne de no enhwe na msi yo mate na mde me de no kosi wo na wo yusu ya ne wonom na chese mi be yimani a na wajai insane sa wo to anu ma na wajai na sela ne be ma no se bia obenu ma duro na ma bia emu be ye den no de bi se ne tie sa na tie na mga chensa duro ya mi sister de ma mi ya o mpese obeye bia nka wo ye nu mpo anke no ebe boa wo na wasan akoto nsa na be hye bitters nu mu biem na chese de ade ne kono sa na ekọ onu so mpese obebo obi amane nti da no mekwafu ewo sa babato no nso kaka na me ne ma ase ba ye kwafom ne didi nkomma na mga chense ma oba be ma na sembi ha no na wa wo ya na maame ne de wo fe na obisa na obecheche mu akire ma no ansi na maame aka je mi se osi yesesi ankwala ne de ye no ye ne ya nya ne fo fi se omo de o ma nya ne saa o adekitu abia ne abebo omo maame ne papa na amane omo de o ma nya ne saa ti o ka saa no man ti man ka asem bia bio na metwa so na mba afie nti mba afie no na chese
adeɛ no sɛ ne ɛkɔ no saa ne bɛɛma no ne kwate no saa na ɛda so teɛ adro no so ɔkɔgye yɛ no nso anka ɛwɔ sɛ wɔyɛ ne yie no nso no wɔnyɛ ɔnom nsa no na sɛ ɛsa wɔ mu a na wagya yɛ si wɔ ne wayi n'ani nti de sɛ me na me nsɛm bɛka sɛ aduro yi nka o ma me yɛ me sister deɛ na anka ɛbɛboa na wasan akɔta abɛgu nti ɛnam ani nti ma me kɔhyia abɔ ebi ɛwɔ ɛhɔnom nso saa abɔ no mbɛhyia no wɔ Kintampɔ ɛnyɛ beebi a yɛte no mbɛhyia no wɔ Kintampɔ na mene no kɔ fie timene no kɔ fie ade kyeɛ no mesan kɔhyia a bɛrima foforɔ ma mene ne kɔ ekɔdi empa ho agorɔ nti me wɔ hɔ bɛsɛ 3 days na ɔmo hwehwɛ me a behu me wo da saa bɛrima foforɔ no wɔ 3 days ade na kɔmɔ de wo munyi lindo achire papa mfiri hɔ ma me ne duru me kwahye na wotumi ntra lindo achire papa betumi atra ne mu ama me na bere ne so ayafo abewura me ana obetumi atena ase Linda eduru questions no a wo papa te obetumi ayi ano de abeyi ano wo betumi ayi ano me pese be ye na de wani ba ko ko hwe papa ko tie wo Hey enti ma mi kodi bema no ho 3 days wo kodi bema ba ko no nansa 3 days efri wo kunu na nchen ma senia na ade na ye na mi ye me pa ade na de na bi wan ma senia na mi kunu no mi ka bibia on fi mi nti no mi ka bibia on fi mi nti mi ya imagine se nka medwane nka mesam ne madwa bo no so ohun plan no nti no wo ya se wo ko bebi kura na obi so wo kwahen nti amama nya kwanya anya den andwane nti ama me koye se ne sa de me kodi ho be se 3 days ebia me ba ebia obeka se ebia amakwa kofa be ma foforo nti no me nko no no be pam na nka manya kwanya aya den akọ ba me kofa be ma foforo na me ba no na me ba se me ba na bufuom se nka me be sesa me nyama anka makọ me ba no no watupununum ohu mi se me ba na no tupununum nti me ba me begina na mka chense o ma mi wura dem na o se me konhin na me se me konhin sen ade wo soma me ana na o se de bi wan soma me na be se 3 days ni ohu mi wa hwehwa nso ohu mi ade me konhin na me se me konhin o ba ma na me ma wadro na wo se wo nye no o kwati na me ma wadro na wo se wo nye no o kwati na me ma wadro na wo se wo nye no sesi ade minti na ho biem nti makwa akọfa be ma afoforo nti jame kwan na me nko na si ono no onka nti ono no onka ncha mi se wajame nti no se makwa akọye sa ankra mpo na ona mana basa nti on de sala ogusu pam nti menti ase ma ye ntina na mti debi minti mi koye sa ade we ma ade bechi na se obu ayi ade achi na se me na ma o maka si gewe no akwa akọfa ni kuna achi na wasan abetena akọfa ni kuna achi na wasan abetena na osi wo e ma ne sa na me ya ma adwen se me ko na ka che sofu bi we ho no me ya na e kompa bo na osi wo na ama na basa nti sofu no nkasa nkyere me na menti ase na omu koye amambre bi e wo ho bia na me ne nsentena sofu no kan na meti ase na omu de me ko omu krom japa ekotwa enkukwa ne mponchi gumiso ama me kodi ho ba se 1 month na me baaye na mfise nka meba no na nka wanoma anase nka wapa aduro aye ne ho ama ne be ayi ne kwate no agina so ba me baaye no sela se ne yetie no ma sa na da so tie na mse debi we dia minti na baaye ono nso no aye se wo ya fa adwen foforo bia wo trimu a no wahu ohun se wasesa no wahu nti no na me ma adwen se nka sa atam ne de anka nya de ametina biom nti nka medwane ma medwane a mindwane na oyare obeyare na yetususu bi wo honom nso tisusu na ndu mi so na mkosisa amede afom adwuma nso senge se bia iska beba de safi afi no nso no enye iska kese bia emu odu bia na ebetimi aba nti no ye bidie kakra no ode be yare be dao obedao na chese obia emu ani fi be bia ma na apart from ni mienu pe
na me ma aju se ne saade a susu no makwa akwaje me de na ye de aba be solve na ka mrepa mu no wono anya ahonde no osore a bisa susu no de no ane yeto ewo ma no waje ewo ma no osen de aba na me sen de akɔhye baby a me koyi free ti me kwaji we ni ba ye ne no na ye di no ofie saa bese ko bese bosome no ane ye di no ofie saa ma no ka chance me mfa bi ma no mfa nto kondem nkobo na afom na me yi ska ni bi na me de ma no de to kondem no de kobo na afom ma afa de boyi obenya ahodi wie ya wo ka o de ato ene obenya ahodi sai obenya ahodi ne hu beto no o yare ye no sesi an hu beto no aha debi ne hu beto ni se wo yare no ne hu beto no na wa sha ase ye na afom adwuma kakra nti na me ka chense si iska no ye be ye nden sesi anso meji ye nduru me so na meji ye me so meji ye menya sika nya den entu biom ti esi be nden na o se me de menya abotere na chese nkofo no susu no baby a kono susu ni e yasi mentubi ti na akwa ese akwa kasa ade achi a we hu wa na ese opese o ka susu no asem na mese mo de munya abotere me ne nwa na eto nti munya abotere me aka se metua ne de metua no manya abotere ma me ka se susu na o de ne echina nya abotere endam ga cho susu no nim se susu no enya mi anka se misika a eda ho na me de amaw eye susu na yeto enuru me so na masere na masesa mesesa nso anka wo se nka me sen to se na mu kopem se iska na me di ye no nka me de nka ahye na nka mato amomo a ye ne o moto 87.9 ma ni nyina de amike na boyi won fi tede se me kotwa bidie ansa me di kuma kotwa bidie ansia ma ni nyina achi nu sa wo be hye bidie ne be wie bia 3 bars 2 bars entimi ntua ka no na chese wo sen ton ya no sen de akodi dwa aba entimi ntua e ka na e wo ho no na me sisa de we de mi ntimi ntana di mi sister wo ye na mba atechimai na mu na me fa mu na me de besin ko galansa ase na mko hye wo saa di mi ko hye wo saa na papa ye den papa frame o frame ya o so de bra me de ne e chena de ma papa krampo no ni bu be fu me on frame biom me so me frame biom nti e wo ma na me be gi ne number e wo me sister ho na me frame papa me frame na o hu se me wa mpeke ma frame na be se 3 days wa mfa na me frame so a na me ga chense so a me frame papa o nya de won fa o na o so o me da me nkoso abe frɛ ne bia wa hu na me si nti so ama frɛ ne be se 3 days ni nti wa hu nti me na bi ka babi me maame ne papa na o ka babi na nka me ya ma adwen se me kwa aye ni bi ti aye na me ka se me kɔ no ma me check hwe se me ka se me kwa aye na obokɔ kodu wonom no na susufuo no aba ho no ma bra me nya sika no mo nti aye no ma nkɔ bi na papa obe frɛ me meto dana nwubre bi no frame me no say de am de me ye bia me njai na me mra ani dim na me bai ti me bai na papa say to na sa de a ono me de o mu ntimi nkasa na che say nchechemu na one me so abisa me na me chechemu no o mu se ye no entimi ngu aware na me ntimi nka the point nti a me di u chechemu sign na kira wono mu me chechemu kire o mu se me se me de boy no o de me ya fom adwuma dodo me sori atembia me kwa fom saa na fidie so otoma me nso na fidie no me ana me e wo me se ni nua ba adwuma mtima ntua adwuma sika bia na mu akonwa me te so ahomani scissors ni yi office pins ni na sefo ne de me ana me toye nti no me de say wonya sika na wako adwuma nti adwuma na me de me yakọ adwuma na ekura ya du wan ya nti me nya hu twetwampo na ma hu pam nti sa da me de me ntimi na o mo teti mo fie ho no mo tembia ga bi o fie ho no ma ya na o de ntoka hye me saa me nso me ntimi nkasa nti ne tembia na o de ntoka hye me saa nti me de me ne boy ni ntimi ntena bi na papa ka se ona me so aka se sa de we do entimi nwu aware fi se o magu ni ne
e china nko ma ka se me soa na me papa o mo na mama ntena aware na asinti se na etie bia no aware de ebo nkuro nti di so mu bo nkuro na se na etie bia ma se akọ ndi meti se o mo ti so mu bo nkuro a ma se akọ ne de na chese ne wo se mi kamu no kore na wo so ya den mi kamu no kore e wo so wo papa bo se na wo se mi bia mu ana me fra me so a to se mu mi bibi mu na me kano credo na mamiro sa asem no a o she da kan ye se wo she do se na aye no person no so ma problems no no so come problems no but na wo no eno kra de kan mu awade mebua ai minister mpo am friend mpo ma na ma me ado me ka che ne se madam fu bi na be ka kire me se ni kunu one no embayi mu ni kunu kwate no ahode bia nimti no obeye ne den nti minister so gina afo no so saa no ka chem say na me beboa madam fo hwa na aboa me a me ba beboa madam fo no sister ni mu problem ana no ka say hwa na aboa mi me hu mi nim de nti a minister so ka asanti mi gina so di na msi o de sister o de ka so ye me a no se na de nti na me nka say ye me a nti na manti man ka problems na nkasa ankyerem papa na me soa nti enam sa na ese me delete am horom na me so me pentem abesin akomi galansa ase se me besin kwahye wonum no madi misika na awie nti na me pentem nti na ese me so am nso se de am me cheche mu na nti me nwa awale nti na chese o ma yi o ma wade nso ampa o ma yi o mani me to abesa 3 days na me si 3 days me keka ko ma me frɛ me so ti mi friend man ti man ka me chia no na me sen ka te me phone ti mi so anti ase nti ye kakra na o sen friend me na o se ya me friend ba woni so bi na ha me da asem na ha me na me se so asem we die na o se asem we ka asem bi ani wa e ba nya no na ye de ka so asem we die pantoma e che kura yi ana me so ase ya na o dwade wi ana na me se o so ade bi o die ma me nka ne sisi a na o se o tie mi na maka chense so me ne be ma ne te no na ne be ma sem no ana se ne kwate no emu ahode bia nim enwui na enswa enso so a o mama ni nje kola emodu bai so a o mama ni nje edina so ayese peche 87.9 Kumasi sisi a na me so ase na we wo honom na wo ma ye nka wo so a wontimi ntana we hu na yes ano wo bon hwan amane nam tu o mi bon na ma mi amane nso na ma mi anya abotra anya dai antie asem na America no na me frɛ me sister so na me gi ya do wo me sister ho no si asem na America no me gi di se me jai boy ni nti ana me kasa na mti o soa de nti a me kasa no me wo gi ayi me wo botaye bi nti a me ka ne sa fi se senka ne ba ana senka ne kote ne nkenti sa anka so anka be ma waya me ho ade de ka minti mi nse mfiri na chi ense nkofa be ma afufuru bia na so ase na ye de na mse so am fa na chi me baaye mo de me ko mu kurom ekọ twitwa ankokwa ne mponche gumi so esan de me baaye na so ase nti we nyina ma ye we nyina na man kan kire o mu bia nti nka wo ana nka mi wu ya enka ade ba chiri se mi funu da boy ne dem na mso waya me ho ade nti na omo si wu na mawu nso na omo na omo ana se bibi na akumi ma endue lot ewa ware mu a ebi owo wo mo nka kire wo bia o wo mo nka kire wo bia we be ma no kra no be ma no aka sa nim ne hawo enkente sa nko no akra sa de ko bo wo charge se wafa na chi because wo nim be ma ne nim se wo ntumi nka enchira wo mo se obi ne be memu ayemre ni kam kodu no sabia so sabia nya adom panefo mo fa nchame ya bo ne so aba ne ka ne kotimu ayemre wo mu ni se wo fere oba wo tumi nka ti no adi nkan ya me yira fa machi oye dwamanfo ba bitimi nwa no adi ka kogu animu ase ye do a lot wa variable but we can't open up to us. Akoma na me cheche mu 87.9 na me so anso frem papa na odi tu nanim odi tu na to papa ni ma ho ne dia me ya sure say o papa beto ne dia so afiri ho ana me boa ai papa eduru bre wo so to wo dia so afiri ho ana
na anka mimi some questions wi answer na wo fa beto so e wo ho ema me why yo ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no eno anu wasogu so awutie no ye frɛ no Akoma mu Nsem esansa ensem wo hinta ena ye yipu adie ema wo so tumi 87.9 ye nua be ya ye ne no edwetwe komo ye frɛ no Esther Ochre Esther what do you feel say Pacho mo 23 say what 23 years papa obani fie no ano no Pacho 23 years hey ene ewusa ne ewukwa awade mu ntem hey ene ewuka be ma hwe ntem 23 years I saw I saw I mean I see I know I saw wow enti Esther Ochre safe na odi ato hasenia Akoma FM 87.9 Esther sem nyina ne se be ma wone ne kwotena ye no bema wati sika ewade wono Esther bema wo Esther hwade no na kodru ba bi no kodwo to ya mutu krana na ya mutu krana na kodwo to ne nika mu kodu no asai emu aye mre wo dokro no wo ye ne dan Esther so be ne ono abeka de tia na tie age se ye sisa se ye de agum ye de ade apiepia enye ye wa ye bie enye ye ntina wo se jaye nam so Akoma FM 87.9 Kumasi bia ka wanye sa de ne de but you know sometimes body no be firewood o body you no be firewood and so ade ko fa na chi hwe se ka be ma ne be ye de wo so ye enuro na Esther ne yiri wode ma no be ma na nonom na me se me fa wonye sa na netie enti nonom na ne o onom anu agya esi ho onom anu agya esi ho wonom ena guma na de awadegya ye no de ekoba kire sensem wo papa de be toa so nti afi na wodi ato ho a wodi to next aka na asem nyina wie aka se bebi san question to fa bono oda ena de ama se be ye 87.9 enyantiase Esther na wo se uhia abranti a ye friend saying be man ye friend saying or the Fidelis mente or the Fidelis Arca Fidelis Arca oyede ni oyedagati ni na oso wuhia no na uko school ai ma na uko wo JHS na SSHS na primary there be na mo primary na mo P5 hey P5 mom primary 5 na won fie sense abre no yankon Esther Esther yankon ni tantemo na dadi be kasa eni pasu gwe 87.9 Kumasi P5 no na won fie be say ma satam ne de na mo be say P5 papa bla no wo P5 no won fie say wo be bo aye sa wo ne naja mama satam no na won tem meme na onti me on but wo ye naja be hunu ni fie samre no de bia no be 14-15 P5 P6 na JHS1 right no be 14-15 yeah oba wa chiro P5 for there visa me no boy net na e kwa 10 years when be man it 10 years ni 10 ntina or was saying 12 years say wo so won fie say 23 and now on net 13 years ni 10 years ni ntina wo 13 years oh until the age of 13 years now can be my hair the best I am comedy nyaba so you say na no kwane onu ne bema o te won kwa hemu like o break your virginity yemo yetrinko ai ma wujide ma tie de ntiam kase me gidi ni say na boy bi wa ye honum na boy ni say opeme on nti no na ma me say boy no mu ade nti won be nti da ma be hu say me boy ni gina ho me kofi obebo me aha obebo me nti sade na me ya ma adwin say me ko boy no honum no na me ko to say me sister bi e wo boy no ho aha ba na boy no so nim say oya me sister nti me ko bie po na me hu say boy no ne me sister no o ma da mi sister na da form na boy ne da no so na o mo de ntuma ya den
akura mo ntimi hu saa no mi pie mi pie no eme maame mo nso kasa kire say woni wo sister mo ntimi fa be ma abakwa ye chiwade ntimi hu saa no na boy no sorry ntimi hu saa no na boy no so na ne papa nyina apema asem medu 3 days no ma hu mi ofie ho no ma no mu bisa ma asem by na boy no on fa ne ho nye den enka me by na mitimi kofie ho tem bia me pe bia na ma me edu 3 days kwa no wa hu mi a no wo bisa ma se kopim se meba fie ho no ana se bia ade bi ho no ma opese me be ya na ma be ya ama no ntina bo e ho no no mantem ho nyina nim se mempana eni saa boy no ba na menene die ni enye hweda okay hanti saa de na nka me ya ma adwen se nka me kɔ ne ho na me kɔ hu se me sister no e wo ho no mo no na me time machi na me kɔ fie ti me kɔ fie nti boy ni di machi na me se me ma me nti wanti ma di machi anwura fie ono so di machi saa nti me hu saa no me pie no me di mirika na me ba no ono so di akire nti me di mirika be wura dem saa no onu so antima ani akire se maame se ompena 70 no onu andi akire anwura fi okay nti sa boy no pena nke bia sa no awoko ya nya so wonu wo sister ya maame ne papa agoro di nkura ku wo mo di akote kono di kaite wo kwa hemu ansana be o papa be hwenanim mama no munim ne ya wonu mo ya munim ne ya wonu mo ya ayo nwanwa hu mama nya to be hwenanim wa sho ake Nsem no bi wo ho no mo akwan a fa so a e ba no sa asopraso niema we no nyina no mama eduru ba bi a ma na nkasa no ho papa ya beba ho asopraso no okay it's at the age of 13 years and I won't come bema ehwe na mami Akoma FM 87.9 Kumasi. Why na ekra wo saade no because at the age of 13 and na sabre no a boy yanka woni na ekoda but uko ye no na wo sister edi wani mu kan ene sa ba mai da ho no sabre me nya so sada wo sa 13 years ne meboa by ma me ya free wa be andu be say ase me ya free sa de no anadwira me koto sa no ade chin esatem ne amakwan aha ne amakwan nti ade chin ye ase me ko be say Friday anumere nti me ko hu sha no ade chin memenda no na me di madam fu ye chin ye ko baba ton so akura ase e ho edikaka nti ya ne ye kotete nkate no kotete ade obenya bi edu anumera no mo achem fo na afon wura afa 3 na wo no wafa 1 nti me ye ma adwen say nde saade amedi madam fu na chai den akọ na makọ ye ebedu se ye bebie school nu na manya nkate aba abebo na nka me de ato me ho ne manti saade na me kodu se akura na ase no na de chiye na me di shia Fidelis no okay and so at the age of me fancy 12 years ekosa 13 years no na wa na okotete nkate ya na se wo twetwe 87.9 me fancy hata ye niema asan wanye skadi akosku mwa da bi ma nya sa na ti o by one say ebedu sa amoma akwama enkwala ne nyina ye sa de no se ne be ya wonya sika na wotu ha wode beto ebi ade na wo pe no wo so de beto wode beto ana se bi a won say amoma akwama bi di kobro nya mu ono musa na mukotete saa ne ma na o ma me beto bi ama ba wo so beto de ti wo be hu se nkwala ne nyina be hye o hye nda chena no wa hye ba se wo se wa nkofo so sa o ma beto ba ko pe o ma beto ba ko pe e na ama ti no na akwakwa se saa akwama ne bedu na se edu saa on ha eni beans nyina be hu se na motete ndi e bedu se akwama no ana se bia mu be bia school be hu se na e bia o ma me tompa ba mo ana so wato socks be se mi yeru nti sa brand na wo no ma me na tie na o ma me no papa en wo sa brand no majai no majai oh okay nti yenhwe oba ya obehia Fidelis a o se wo pe o ma no no ye adwuma ben sabre no Fidelis no sabre no na fe no wo free SS aba no wo ba ya no wo be ye bidie ba no wo wie SS but afe na wo primary saying primary 5 okay nti
fidelis no sabre wo no maame na na tie meboa okay enti upo wo maame amane se bi akwakoshi abrante bi oso ope wo se ni se de bi me yakohu no wa kura na ase no o mu bi a school mpo mama bi o mu bi a school no wa ma bi wo kwotete nkatie no a wo koshia na kura ase no ade nkatie no kwotete mu di se wo da bi se nkatie ne de se wo betimi a se mo ya mo akoma de a wo betimi atete nkatie na akopem mra mo be bie school na ho no se enye nipa ba akwa afuom se bia nde wokowe ho a ade china we afro na wokọ ade china we afro na wokọ ntinya nipa ba akwa afuom na ne yewo enti mukọ munya ba bi da we kura na se wa na because me musa mukọ che wo ho mene madamfo no ti madamfo no ekose madamfo no omu fie enti na maame nkate na ye tete ndi tete nkate ni wie ne yesen tete obi foforo so nkate enti na chesem tete nkate ni we na omu bi a school no wa nko bi na wo maame so ahwehwe wo kira kwan me maame hwehwe ma kira kwa bai saada bia edam beti se me maame aba no saada no na ma na wadwane afiri ho wadwane na wo hye fidelis no da bi saada nya na da so wo maame no ho no madamfo no na maame ni fie ba na yese edru anwumbura na mekọ fidelis mu fie nti mache na masen aba na ma bedware ne yekọ afuo no makọ tete nkate no ti wote se wo maame beba krom wo panu ayi fum wo kọdu emirika trom no akọ ba bi ahye nika mu kọdu nti no akọ hye ho enti wansa ma wo maame wo bi se de no akọ ka fidelis ho na makọ ka no ya wo ne tie kura na se ho na makọ ka no nti saada na me baaye no amesen ba me maame ho timba maame ho na me maame bu fuye no wo kasa no wo toto me nema nyina tu agua se me ya akwala bone nti bebi a me koye no me se nko ho nom me se nko ho nom ba sabre na wo free fidelis ba ya wo maame bu fuye na wo san kan wo sasa akono de na wunya mfanyi nsen na wonyem enti ka wo se ba wo maame wo asetena na opam wo na senka se me kwaye no se na ese nkate ne yatete wenti eti wonom a adwuma bia eni honom ana boy no nso ono nso no na ono wona akura na ase na ono nso no wapie free akura na ase abehan aberenti dan wo baba tofie nti nti oberenti dan wo baba tofie sa na ese ono no wasan baba 20 na wasenka mitimi ba me maame honom a na nke ya edu anwumbra na nka matimi akoda honom na masen aba nti boy na ba betra ba bi a wo maame mo no enu ti na nka won so se ba back no enye se wagya no hu na emom no boy na relocate aba baba tofie ehon so na mo so mo wo ti ka betra wo maame ho na nka wanya kwan na nka de ko boy ne ho enti wo maame ama kwan sa no be ma no fidelis ma wo kwan ma wo betra ne nche wo baba tofie ho me maame sisa me nema tudu sa na se me ne mi danfo bi tu se kwotanae edan baako na ebe se guest 4 edan baako ndina ese omo na ebia bosomeso ebia ombe mo pad bosomeso ebia na se ebia ono no koba obe mo seminar nje wo ma na obeka jemse me so me yoba nti no omo ntimi nko matem bia me ma me seminar ne pad santi na wo se adwuma be no omo ye na esa ade esa no mu nyina pie na aka me nko awodem ade esa no mapie nti omukọ mo batamben omukọ abi wo ho asada no ai eda na akoye ye ma ya nkwa ya danti no obi ancheke se bia nti ni patem bi opebia no we de oba na no okọ se ne ba no de kwaye adwuma won fa kwaye adwuma tena fie na da no ba no wato no de adware wonu nya ne sa fo ndo mo nya o enti ebe sanka satam no nanka metwe me ho afiri fidelis no ho saate nanka metwe me ho afini ho ba ese me se betena ho no mu na omusi ye mpie me so me hu se ye pie na anya me nkoye ade bia ntino ana so ne omunsu pie obehu se na omusi gina ha se omu ba entu be gina omu ma saatem so wani bebe ho so obekọ fie nu na chese ade asan kwa untimi mfa kwan ne hede sa onafofo no na ahya wo bra na omobo ana na misusu sa fi se omo no na ebia nipa ba ko bia no ebia otimi kwada ba ma we ho a
ade achi a obesesa ba na boys no omunnim no omunnim nti no omunnim nti na ese omujam ho no ma nti afi ba be kakra no mo se omuntimi mami se mi na mami pad na asefo nti sa bra ne de wo de wa amobi wo gidi wo papa tie ni nti David ma wa kobi David mi ma nya bi okay nti no enti ma nya bi sa no na chese nya wo se mi se kwanam na mi se kwotoa no fi se esi anu nso no ma nya obi ama ebi a mene no antina ti eno ntina ma wo sai kwotena Fidelis nchen no okay enti okwotena ho no edi sense abredi na wa beja school no ma jai school edi sense na wo ma wo papa aso ate se sese kra de school no me nko biam o na makwanya branch bi amene netie mama edi be se 1.5 year ba na no mpo no nyam na me friend papa bo na mane sa the time no papa no ba oba me ma me ho ebe bisa ne se o hwehwe me na ma me se me kokoma si Akoma FM 87.9 sa tem so ya na me go kro ni fa o ba no ma me nim so wo ho ana no mpa so be ka cho papa onim se na papa yi e bia na ma me adwe ye ne se papa ba si enana se bia papa be hu se bia what be man meti be man chi ana se bia o hu se bia ana se bia o kasi ma firifia o be bisa se ba ne sen na me firifia bia o ntimi nka se ono no wanti man hya na akoma so ono wanti man hya na akoma so ntimi okay nti enum na ma o papa beti ye enti papa ba ye no okoye nti a chire na me a me frɛ no Jimmy friend na me ka che no ma me dey for no ma Fidelis no ka che ni say me ba no onyini so obe ware o 13 years bi na nyini enti ma ne nko akola ne te wo nchen na sa asem bi ba me ntwen ma o nti papa ka asanke wo san ka sa atem no ka me fa me ne ma kon papa ho ba ma nye manfi timne tina ya se sa atem na ya nya be se 1.5 year ansa na ya bom papa amane tina wanya be 14 ya wo ko 15 years sa atem ya tina be se 1.5 year ansa na ya bom papa amane enti fiti 1.5 year mu ho na mfa okay enti se na be wo ye me be wo ya ansa na me friend papa born amane se da ma wo no si na menye mo da ben na ma wo okay ma wo enti yenhwe wodi shia no starting pratwe no wo be ekura na se mo kwotete nkate na woni Fidelis di mpamu agodie mfumpa mu bu won pasoa kopem time a wodi benyi se ya ne de sabia so sabia nyado seven bradua sampani for mesraman kam onimu a na ne kwotene de mu adan pa mu a ma na mu nya de sa bai na emuye na munye din se bia se ne bia ebe gina so se ne awo pen na nti sa mi bo wo ni bia ma ti da na hu se se mu ade emutimi ye din kopim sei na mu mre kopim sei menka bi hwe dade bai se ma ade aduane bi wo honom na se woni bi da na se wudi no nim se aduane we be hawa wonim wonim se aduane we mi ndi bi da na mi be di ni nda mi di ni too much e be ha me nti ma wo be hu se fi se na ono ne de no na me nka bi hwe dade bai na se na na esitie no na woni ni ntimi ni ile woni ni ntimi ndi mpam agro enche na ne ho aba okay si won nti last be sen enche na last be sen me ga so be pia ma o to ke ka wa no last be sen ma ende mi eno ni main issue o di ja awade enye eboro enye koma no wo kire no enye atete badie ntia wo bai free awade na se ne se eduru baby na be ma no ni nikam kodu enye ju the problem wo di fra awade na se no ti what me was say ye tackle. That's the problem. Enti no etimi last be say. Ma say na ne de ne se ne ana aye ne say se bia se munya tama mo ho se mo suso mo hu mu a mo be wie no entimi nya bibia nti na che se akwakoba ne se preko pena no na akwakwa se preko pena no na
ebia oya de ne nsa to ho anu wa hu dia o ye de o pa akire nti bre o de nsa to ho sen a te bia o de nsa to so a se bia mo da ho no ma na bia o de nsa to so no wo twe ben no wa so mu atare ne ho a na wa hu se bibisa ni ho sane no wa bra on fa ne be makra en she ho en kam emiemia no akeke no like romance no mu no ano aba musati yenye wo shia wo first na kwapem time a wo de fefro ni na sana na tie sana na etie ndina mi yenko ndina mi kura mpo no na menye sho se bia metimi afa yafunu bai na akwa ko hu na akwa ba ne se yakwa ko hu se so yenko mu a 87.9 kuma ntimi ndina so no ntina che se yenye saa biom e bia wo ya de ne nsa to ho a na wa hu se bia sei e na ekọ nti no no ane se na wa ma ho kwan na bia wone no ada nti mi wu wie ye no mi wu wie ye ne ekọ mi wu wie ye ne nyina ekọ ne de na che se ma wo de ye bibie enye ye bio na che se mu play romance no a say de mu first na woni mu ne de nka wo pese mu play romance no akodru ekire kakra mu so mu hu ansa na bia say ode ne ho ebe show mu ode ne ho ahwe mu na bibia ka ba wo be mu say romance no kwa ekire a ne ho tumi sane no na che say asa eno no so ne ho sane no eno ano no na ne ho sane na sa wo sane ne ye romance ansa sorry ma ni nyina chinu stella ntina chese na akwa tina akwa ese na ekoba ne sa na opese ya ofa adro onu ma adro bai ma ya onu ma adro ne ya no opra mi ntina me mpene so se obenu ma adro ni bi onu ma adro bai na pra bai ho asem onu yi bi ba mi nim ni din emo ni din Akoma FM 87.9 Kumasi ntina ese so no pakum di anke ye kan na di aka di ejai to ntina ma na ne de woni ni timi da na wa brain so na selanti ade ba chi no na mase nyina na ayekuru se wonum sa memedro ni bia enu de etumi gina so e ma ni timi na oda no so kra che ye che oprawo nje ya me pene so bi nti ba hu ni sa no e da mi amahu se sa e bia san we ya wa ye kire se nde de ohia mi abon se na mi na mama me ho kwantem na me ne no edi sha it will be jai romance ni play okay nti e ba ya no say 87.9 ya fan hyehyɛ so na obi ankɔ ne baby nti after se ube nyin say ya no otu kwan okɔ baby on say wo ka say emu no kwa de na ye but ube wo wie ye no kodwo to me be wo wie wa ankɔ baby ano ho no odaso ne wa na tie okay but sabre no na eye enso na enye bo fa dade fa no ka chen se wanya ne ho aduro me ka chen no sate na me kan no ka chen me say wanze okọ school mu nyina wonye adwumaden bia nti oba ye na aye se wo ye adwumaden no nti menya abotre nti adwumaden no be kokwa na Akoma FM 87.9 Kumasi na no ya na ye adwumaden se sate no wo ye bidie sate no wo shi bidie nti bidie na achi no wo be doye ye do aburo ye do ayi kura de say okay nti na mo ye mfuo e bi ahane ye mfuo ni e do beans nyina e do atoko e do ayi we mo ye mfuo nti obama na adwuma be do so e be do ba ire nyina nti adwuma ne be do so o ye sickler like ya de wo ne ho ana one de me ne tina be say 10 years nyina yale ana abo no ne Akoma FM 87.9 nti ye mehwe ebra ebe say kura no a afi wo se first de na wutumi esoso ano kakra nti entumi ama wa amfa na chi but mami miss out this hard question because emma binom eche ansa no wo ho esane wonom enti no bra woni be mai tina ya kwapem se wo de fa ya funu wo hu sane wo da ye ka se orgasm wo hu sane wo da won ma de kra ne friends a Akoma FM 87.9 Kumasi na minim na unim ana na wunim na minim na wunim
na minti no eji me de nyina ne se bia mene na adasa asa woni ma de friend say bia ho esa ne ho enti na wonti de bia wade na woni Fidelis ye no mu wonti de for 1.5 years no na we kwa 1.5 woni ne tra ye nyina wanti de say me ne be ma da ma fili ti said na na akua bekasa say electric bi wono anim say ye wosi woni electric kura e fa ni video ni mu ba wo kire say electric bi et say electric na electrify wo wontumi kura nyina wo nan so when hu bi da mama hu ansa ne wo da a man dodo na what this kind of problem asofo ne ba wo mo de omati nsam o evangelist ne pastor Julius Oba wo betinsam wo mo tinsam but ya wasa we sofo a wo keep nkrofo secret because o confining in you no oka enti no sometimes eya no wo mo ntumi nka but omunya sa complaints obabi hu sane ne da what ya wade ase mame ma we aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no a ene waso eguso a wotie yi mame bia no woni ne kunoti a se woni ne tra ye nyina mame duru na besiri wa bremu na de ye friend se me ho aba na woni ma de preference a won de woni ma ne so woni ne kunada de woni no omo wo no onyem no omo wo na we na se nyame na bua no se de yo na be ma ikowu ye bema yu ye naja wo konya bema na danfo Akoma FM 87.9 bema na yare ye o no konya bema na danfo dada no anaja wode ne kohye na wone ne da ye mami ate aka bema ya danfo iso wati ade ye de ni wiase nyina ne bema na wo mako wo hwe woni ma de fe no orgasm ne hu sane ne da afa mami na ate abasiri wa mu a wati aka bema ni kuru ya danfo ne so we na ni kuru no beto no na ni kuru ni ngui no yare ni kuru no beto no no ba no won se krache pake makoti ade e de wo baabi ampa wakoti ade e de e wo baabi Kumasi enti eja wajo ema bi bre eye bema nko no nko betena ho enti briban ye hwe ekodru baabi a na fe edru baabi kodwo tokura no a na ontumi san fa mewura wo hu bie mu ana ene ma wo pa aba no kire ye ma na won say dia na ne kwati na ye na ne ye pa dru na na sala ono onfi no na je se ma hu say baabi a kwati na dru na ba this time we ntimi nye bibia ba be kakra na kola ba ko na mekura ko say 87.9 ebia mi ana ebia mekasa wade ni majai ana se ebia se emene no nso betena saa kola ba ko na ebia mekura ba be man de so be man de so ewa enka ye size ya wo pe bibi se wasem ai ma ye size ya wo pe na mom emu said ye mum mre ni sitie no ene problem ai ma onu ankasa so de otumi release all right meboa ai okay enti ye hwe wo si nro ben anamontuo ben Akoma FM 87.9 Kumasi ena be ma no enfi wo ansana ukofa na chie meboa moa ben ena wo de boa be ma no a wa ma ne ho kwan se ni ana ai esikono na mfrɛ me sister penyini de amemi di na chi na mfrɛ na msi sister madam fu bi na me ne di nkomo no wo ka se ni kunu wo problem se yo nti se adro bi wo ho no ma na me sister gina phone so sa na o se na ayese se ma ye to no mu di nkomo a ba hu se na me ka by me nka ma obi hu se eye me na problem no e wo me hu na me nso no me ni eya na mse me ne betena me ni me yenko adamfo me fa obi a osen me obi a osen me a tembia obetimi ama me afutu a
ebeboa me nti na me mfa me yenku adamfo nti na me ne ma me mpanyufo bi e wo honom ene abrewa bi mpo nti ewo maram se ewo maram akoma me ne nchen na ayese butaya me de koye no mitimi kose o ene de me kwa mkwa kan se we mu no kura kire maame no enso mekwa akodu hono mo no okay nti mekwa akodu hono mo mitimi kan se mo nti mekwa na me se na me kunu o se ni sisiye ni ya o na woni aduro bia no no so se onu woni aduro bia saa o me pese me hu se utu anamon se wo boa be ma me tu anamon ma me from sister ka chem se me tete moringa na me hata no onunu mo se ma me ma wi amoso ti me hata no onunu ho ana ma wo ama na fe na ma pa atadwe aka ho nti wo sa moringa no atere a odi gunanu ma no de atadwe na eden aka ho no wawe nti wo wi anu wa mene ni nyina kwa dodo bia obetimi awe bia no na wawe ni sa but be ma ni ye wanye na no onom wanye ma nti no wanye enti no asada na oba ya meka kire ni say oh daddy me sister ma me aduro say menye nti ma ya do na we nti efi na ekwa ebi obehu say ebia aduro foforo bia na say me de aduro bia ya aduane ama wadi a me ma wa adwen ye mu fo bia ha saada no ofra fo mba na me ka che no sa anwumbre no obedware wie na opie ye ono so onima pie obedware wie ya na opie ye oba ye na wo se no wa hye bites no okay no de wanya kanda da na me pese me hu say bua ben na wo de bua no obi be ka say ye wo so no mua ben na ade bua be ma no a ukofa na chi ma onse ni ade na ye no wonu amu ni papa na maame wa ntima mbo ma amane ntina me nso bo wo bi amane de bi mi de mantima me nso mantima mbo bi ama Mr. Nkwana me bo na amane ntina hyehyehye ho saa okay enti ebeduru ba bi kra de na ontumi ma ho kra enti but ono no eka cho say bia Esther susomimu na menye okay but wo de ontumi satisfy wana se na afei okunu ene wo yere obi ankwa no yonko ho anza ma na se ni anaye no na ne hu ye machi ntina obi ankwa ne yonko vai se ye nkoma oba akonwa ne ye baako ne nyina ye te so ye nkoma ye hina ye bedi bai ye nya bakwa koda mpa baako so ama ade achi obi amfi ne ye nko ba na ha be ma no ma minim se na ha no ntina ye nti no me nkwa metodi e ya no wo mpe ntina tembia na ya no wo pese bebi a sa adwuma mu no wo kwa mi di akire enko tembia na wo pese mi di akire ko tembia mi di akire mi ekọ okay enti odie ya ne no beto aso but bom odie fra be ma ne mame na ye ne nkomo na nsa na ya besa ye bisa Esther ye ne bekoso no Esther papa odin me pacho pedwa mo kaka ne yente won kafu ye mu ye me de wo kire kwame ochire asem ya wo bayi kan wo hu bete ne sen toaso every baby a obete ensa repeat ono ne de no to aso free baby a obete ye ene de ekoso ma mpa cho nye mimi nim fa ho ne se me wo ho na obaye ne sister wo ene obaye elasia ti obaye na omono bro na omo wo no nko ene baby a me so no Akoma FM 87.9 ti obabe chi ame no na me ya ba kwantantam kakra radio so no na me bisa na kwan so oso ne sister na wo ye e na oba be chia no ti okọ ebe ni 3 days na oba ye no na obeka chem se da me kunu no me nware ne biem na me se o nware ne biem di entire ama wo nware ne biem no se samre mi no nso no danu bi mi wo no ofre me ka chem se fie na wo mutimu no ntokwa sisi fi o ne ga bi ntam nti amaga ne ka kyen so obekunu Akoma ofra me obo mama ne na mbisa nse ne kunu wai na so wo ho na mse ne onfa phone no ma no de phone no ma be ma na mbisa ne se na Esther aka kire me yes na sa ntokwa ne esi a wo ho na si da bia ya woni oba obete na mse na de ba na mo na watu afa ho na ka kire me se oba na obete a omukosiesie na mse na wosiesie no be mpre dodo sen wo se be mienu
na mzina mienu de na chese still no nti ase anya adwuma de me peze me ka kire wa ne se hwese wo be yi me ba na frifie ho na wo de no be ko ba bi foforo Akoma na wo be ma no wo betena fie ho kura na wo ye obi bia wie na obekọ akoda me ba ne nchen a ene de asomdwe be ba se wo be gya no fie o da bia wo ni ho na nipa na ka so obekunu no na okunu wie a sa me na mahwere me de nti de me pese me ka kire wa no me ka no se da amache ena yi twa so nti oba ya obeka sa asem no kire me no se sese no be ma no one ne ntena bie mu no na me se na ntokwa bi na o ka ho asem na ye no ana gusu koso ana no se ye no so wo ho de na sese wo nware be ma ne bi na me se die bone mum na aba wo nware be ma Akoma FM 87.9 Kumasi na me se na wo nware ne biem de se ye mfa nya ya wade nti no ebe ya ne wo mu no kama menti o se an odi ne namba bi se be ma no one ne tena ye be ma no tu kwan ko galamse oba ye wakoto plot sika na odi to plot no wa mfansi no so odi ma ni nua ba nti be ma no kwan a wo fa so a wone ne ni nua ma no mutifie ni nani nye ho na mse okay waka na sa we de ye mfanya awade nti san ko na wo ko okuru ni nchen a mi maheda ye den ato mensa na mafrɛ mu na mabana ne wo ho no ni be ma na 87.9 Kumasi no koye tu okoye na be say week time me wo ho no ma na call bi bai na me fai na saa nipa na ofre me no so mo begye awade no na oka ho bi agba ni si ni nua be ma no ti me fai no ka tem se da me mbra afre me se me yira afirifie o na me bisa wo ma wo nchen na me so bade wo ba me ha a wa free me ha ko be week ni na wone me nana no kura na ye den e ba me nchen Akoma FM 87.9 Kumasi wasanya ko ni kunu ni nchen okoye no wakogya ne ba no ho apie eni ntira wo san bisa me se wasanya ba na me se wo mai no se ya ne se wo ma me nchen dia ne me yire na pe ba bi afa na me ka kire nse okay sese no mumu nsam no wo nti no mesra mu a monhwe na monhwehwe no ba bia wo bia no monfa no mra na ne ye ha no poti ntira wo ye sa de no ye nyina ya bisa na ya hunu ne eko no si yo da wa ka mate ti mo ho no ma be 2 months time afa de o kan sa asem no kire me no Akoma me FM sha se frɛ me ba mama 87.9 me frɛ me ba ya no pa wi anwumre frɛ ko no konso wonfa me frɛ no to aso bɛboro bɛ 1 month no hey da bia mama anopa mefrɛ awia mefrɛ anadwo mefrɛ onfa o ekɔ onfa saa bɛ 1 month si saa 1 month na chi no de afede duru ba bi de mefrɛ a phone ani adum na me nso me jai frɛ ti we na me de titi mu a ti e wo mu a mu na chese matise yeso wo galamsase Akoma FM 87.9 Kumasi me wadwuma mu tie wo mu a na menya kwan a na mapie na maforo ka galamse menim se ye bodin no bi kura menim hoda na me ko hwehwe me ba ya me hu no na masanya ba ti manante ho a fe de mabre ska me se no edoso na me yi mani se wonde otimu a de beto no bia no adama ye bola ide ba ebeba beto wo so nti no me twen ti we na nanse bi ne na wu ti ne na no wu ye no o mu hye date no so ye no o mu hye ayie na afe ti afe no so ye no o mu koye ayie 87.9 no sa week na ye ayie no ne ending na mu me wo hwa anadwo a mi didi be 6:30 to 7 mu o mi didi na me hu se ne ko aba me so estafo no me wo no mienu o nti wo de se call number wo peke call no ba na peke ye me peke ya na ochi a me dada maadwo manye so na me ka che call no na me nso me de me phone to ho ono nso frɛ me a manfa na bufuo wum nti na de chinye me wo hwa na ne so afrɛ me o ka che me se na kwa me na re na wo ba frɛ wa wo mfa nti wa frɛ me abɔ mama ni na ka che se na sisa sa me hu hia no se ne me hu hia no se ne papa ne me a
my head that to creditor frame me by ya wonfa na na de ho akire wa wo frame me nso me mfa nya den no so me nka me fa ya nka e bebo na me se hu hia me ti ho no na me ka za asem no kire no so ye hu hia na me se hu hia de a na so hia me a ono amu nya den omra na won frame me diem na me hu ne eko nti yam jump ne enko ofre na oba de ne si nti me wo ho no ma na ofre me na me se no wunim se be ma no se ne wo kan na tie de a o kan se ne so se first no o kan se be ma no akota sa okay mu nsem no eno no ye mfa nya awade nti se wo de wunim se asem foforo bi wo ho de a bra na ye nyina ye ntena ase na ye hu kwan a ye de be fa so nti oba ye no kra no sila de wo kan na wo kan no basabasa ya na me se sa basabasa nde ye mfa nyina so nya ya awade ti mu ana media menena kasa na ti okọ ne so aho no ne so akọ ya ansa na wo yi tum se be ma na wo ne te no be ma no wo ne hia wo mpamu a na ni nye nti ye nam sa de no so kura no ama me van so ni be ma na te no wakọ de 87.9 kuma be ma na yare mo okoje sa bosia ya wo ka se susu sikai e de hwe be ma no ma be ma ni nya ho den na eduru se be ma no moa no ma ni ntua aka na be ma no hwe so moa no eni ntira ma wo de sa aka no so ka no na ogina so a wo de bese ne ko galamsi ase a wa mo mama ne no enti ne wo ho no na me si yo se sa na tie dia eni ebra na se kura no be ma no wo ko ye na wo mo fra mi bisa me se waba me nchen ya me ka kire o mo se waba na wasan afiri me nchen ko ukunu ho no efiri wo no obi anka hwe nkire me biem kopem se watena mu a 1 year 4 months na epu ya ewu ye nti se o mo pe wa nka o mo nya ne sa nti sa na tie dia abra na ye hu kwan a ye de befa so nti obeka ne sa wie ye no na ye tena ase na edwene ho se pe na won pe me ba no biem na nka ope na nka 1 year 4 months de nka wo ba bi kura na ye se nka wo san bo mama ne se da bia makoha me hunu wo ba no mu bi sa me am se wa ba wa firi me nchen no mu nka ho hwe biem ma me fa Fidelis and to ma yen hwese okay okay yeguswada efe Fidelis ya ne di nkomo dada amanaka che se wa ye yiredi se obekasa yenim die nti a ene da yi a ye frɛ no a onfa yenim ebu anya bu apayo because obi ane na di nkomo dada na ono ahwe ye so obekasa de ebi ana ne phone waja na oba bi nti hopefully when me say enko end de na ye nya Fidelis ne ye no e de enkomo Esther papa to aso mame me ka sa asem no wie ye no nti oba ye no na me ye den me frɛ nipa na odi animu beje awade no na awade je no mu a nipa na odi omo anim di omo ba me ma na so no ena me ka kire ne se me ba na wote ho no mo no ono school a wo kwa be ma na ama na nye den anko school no na me mu nsem no de ba bia adu na abomanum timini asem bia me ka biem se awo anya abam aware so abem se sa abem no ma be wo se mo ye se mo ba be ware ne dia na mo mimi hawo ba ko e ha me wa akola no ho ne se sa be no onya ware no na fe no mo be ye ne ho ade tama wo free call galamse yase no ande wo call ye no me fan se na wa ware na ansa na wo call galamse na ase no nti kasa ni munyamu no mo ba be ye ne ho ade no na me ka kire be ma ne se ene na be ma na busuya ne se me ba no school na wanko enam be ma ni nti enti se no me hawo ne se okoi no onwe so obepete la bi edi ama na su adwuma na daachi watimi anya bi afiri mu ato supporter de ahye me na no no mo si yo mo 87.9 ena o mo koye nti oba ye na akoye se be ma no wa ma me nchen bie ma akola no ba ye na ma hu sa wade no wo mpe na me de nsama ne se onje no mfa nkoma be ma no na so de kwa
na nsa no kotoa wo mo na o mo nte ase a o mo beba ma ye nyina ya hu kwan a ye de befa so na just so brand de o ma be ware waji aware no mo mo ko ama oba na ko experience de wo hu nyina atwam ama obebo wa mane ti se de what to say enu nti kra no na ofiri fie no okay all right nti nsa no ko ye mi wo ho no ma na de di animu a o mo beji awade no me ma wo de nsa no kosi no so na nsa na wo de nsa no be ko no me fresh aman no ebisa ne se nti me ba no ebetena wo mo nchen no a me ba na frifie be 1 year 4 months ni no wate ho asem ana no se won te hwe no no ne wate ya ne se be ma no mum na one na ahia ma be ma na aka kire ne se me nana ne de wo mu fie ho a me nana no be ma na ama ne ko school na me se nti wantimi anka nkyero se me ba na nkasa de afiri ne nchen no se won te hwe na me se yo se won te ye de a me ba na afiri be ma ne nchen 1 year 4 months ni obi a mi sa me hwe apart from so mo di phone bi sa me se me ba na ba me nchen me se wa ba wa pie no obi anka ho hwe bi nti ma hunu se omo mpe me ba no bi nti me de nsa be ma me ba na mo de abra na mo de akoma be ma ne na busua mama mre ne sa na mugu awade se mama me ya mo ahun se bibi wa akire a so mo beba okay sa kan de sa na nka yeye no yes na yeye ne sa okoya omo ne kotena ase a obo ni nkuro wie ya di omo kan ya ne se enya nsa ne hia wo mo sika na wo mo de be ye ne ho ade no oyoyo ene ne hia wo mo pensa no emo sika na mo de be ye ne ho ade no wo mo ena mo metu o mo sika ma wo mo ansa na omo ama ne kwan ama na sesa ne niema ena mai na wodi animu no ofa phone no ofre me ena me bisa ne se asem we ya wo ka no wono wati bida ena o si an omo dakatefo no de omo amamre no saa na omo ye no ena me se mamu nka ne se saa na omo ye no na waba be ware wo no se wono ujai kura na gise me bana nya be ma obeba be ye ne ho ade wo ye wia anada be ma no beba no mema mo betena mu mejia kwa na madano musika edi ama wono na me papa na nkasa de minyi mi botom sika mfa ma mo omo se manfa sika na ama me ba no ko wo baabi nkura ten kura na omo beba beje nkola na omo na aye me ba no ho ade na me si yo se mo aka ne sa ade amache enti no mo ntwen mia me di sika no be den ebe bre mo na papa ne si yo wate na me ye de me share wo moda omo kofiada na de chi me menda ne kwasiada e na me first kan na me ne me ba ye koye oh tika udus omo sika komo omo do what did you omo de ba ye ba ne ho ade no what di ama wo omo oh ti me koye no na ye sense kasa no 10 million oho ti me koye no e na ye kobo odwa e na omo bisa akwanso e na papa na odi animu no ono anso na ekosi ye no se an sika na ada no mu bisa free abaya no ho no ene na ne papa de aba enti sika no no mu bisa se ewen na ewo me bai ho na oyiye na odi she papa ne nsam na papa no de ko she wo mu nsam na omo giye na omo se so omo agide a se omo makwan se me ba no onko sesa ne niema mfiri be ma ne dam na me so okay se mo aka no sa de a me da omo ase na emom asamba akwa me pese me bisa mo ne se munim se obi nye me ba no ho ade na maje mo sika na mia na mo ayire mia mama twa sika ne de a se akola no wo ye mpena ba maje mo sika sika ne na di adanse yes se mo gbaji akola na wade wo me ho ti se no sa sika no maje mo ade de a akola ne ye mpena ba enti mo mfa ma ade nka me niema na me ba no be fa no ho na me mfa ma ade nko omo so omo nti ase ti menu omo kan omo nti Akoma FM 87.9 ya kwa yansofo nti no me de man twe ne kese na me twa so na me si yo sa na tie de a me ba no mra na omo oni man na odi ani mu be de awade no omo nko be man ne fie na me ba nko sesa ne nema na me pe ba bi tinae mama omo ko ye kwansima
mo ho no ma na mai na san afrɛ me o frɛ me a o se me mra na me se me meye den na fie me be ko se san ne ma me ko wa ko ye den nti me hwɛ me ba ne de ne ne ma beba samra na yakope ka di akola ye gi a o mo ko se san ne ma o se me de me mra na sika se 87.9 and I made them call you. Me call ya. Almost say, me banus to Susubi. Now, what this has Susu no. And he says, no Susu ni Sikano. Or more or no more to Yanabedina or say, or Mojo. Son, no, just any Nikuno. Sikan into that man or more friend. Now, Barney Bay Martin, that's a carba. Bay Marni Piato Barn on Quanaso. And this is Anna more Canadian, and I say no more too many no more Piato me Banosoa. Moi, me banete mo kabiano. Me ne monche. Ne mum, minti kromu ho. Na me de me number ebe mamo. Na me de number no mamo a. Mu de 2 weeks a mon frɛ me. Na ba bia me kwa akwadwene ho aduru no. Me de mu ya ebe mamo. Na boy ne si yo. Na o ma akwan. Na ye de ne ma no gu ka mu na ye de bae. Ti ye de bae na chi no. Na me ka kire de di animu no aha ne ma nsesan ya mu no na me ba bi say tailor na be ma no to ma no ohia ka ne ma no ho omozi tailor no so omo fa ma no ayi de pamade no sewing machine omo fa ma no na me se sa omo se yan na me se yo se mo aka de amate na mom wo wudi animu a wo beje awade no se wo na wakoye yemienu nyina ye ru afiri a wo da ye ntam nti de ye kwa ye ba nyina wudi wani hwe no asem no me ma ne nka ho awo me de be komanim na me de kwa wo mom na wudi animu nti bibia be ba besi wo so nti hwe na ka ho asem me kai wan fi me nti sa man na wodi animu no na da me ba ne bra ne nua bi ye madamfo ema me de to ni nua nanim ema ni nua no frɛ wo mo ne saa be ma ni nyina wo mo kwa yie wo kuro mo frɛ wo mo wo kuro bi e frɛ na takura madamfo no de kankani o de to wo mo anim ka kyerɛ wo mo sɛ de mo de aye madamfo no nya saa na ɛsɛ mo ye no sɛ mo agye musika de a akola na ɛwɔ mo de ba no sɛ mo de na ade e ma no ɛka no wɔ sɛ mo twia sese matwia mo ka ma mo nti sa akola na mo atwia ne ho ka no sika na mo de ba ma me amosan age mo ade ne de akola no me na ne ye ba papa no de anti mo fa na ade ma no no mo si yo mo ache o mo be frɛ me ne se o mo anfrɛ me a ye de asɛm ya duru ha nti mo na no da so wo mo da so wo mo onya fie sɛn o 7 years oba na ba ma okay na me pa chu wo ansa na doctor bebe mo no mo kokɔ tena ase a mo bo nkro ni ade ne nyina ne sabe kwate wi asɛm ne pie mu ho e ma ba ma ne gitu mu sampa ne kwate ewu ene de obi amo so o mo sika enu na ja ade awade ne gu ye na ade ne yantakre de ade awade ne gu ye na ye kotua o mo sika de ama wo no mpa che wo me de minim ne se nkansa no koye no se nkomo mpa awade ne se o mu gu na ko be ka se san fa nsa no ko media ka me no ba nsa no fa so aye ba ye no ye ntia se ye be ba bebi sa wo papa me ne wa katam o mu demand say sika o mu de ba ya wo ba no ho ade no wo ma ogie no ka me bi so o mu nim ade kwanti e ma awade ne gu ya na wo mu ba no wo ya ti ase ewo enti sanka ye wo mu a ye wo mu a kasa no o mu gira ho no o mu tete wo no o mu ti asem no mebo e na wo no mu ba abayu anti say ye ya 13 years enu o ka ba ma hwe ye 13 years so wo 23 years da ba no obebo aberewa on tra kwati wu ye ho sa akopem say nyame ba gi ne kra enti say ye wo mu baba eka wo mo be ka che se won tena de we hu a no wa bisa won mo kwoshan mama se pa wo mo number ma ye papa me ba wo de we ye mi sent wo de ma me ne doctor anya fere se papa fere se me ne de hene kwati wo ye fere ye kwati wo ye ye fere ye ewu be ma no su nim se ewu anya so wo be ye de tu ne so enwu ye kra na nye papa romance wonya sino tabe no say ya no what me no say electric and electrified wa bra wa fa ne sere ho ai doctor me mo haye yo ba ko e be chia o chiefo e jo supi ele de o fire yo sa ba ko e chia o chiefo o se da bia e ba e ka dokre e kire busuafo se oba bi wo ho ana ba ma bi wo ho wa tra wade ase be mfie du papa ade e friend orgasm o share bi da o se de bia e ba e se bo no grow fire no
Unu go for Majadro no atenka no beba. Enti wo a wo bi sa me sa moringa. Wasi a friend no. Wasi a friend Emmanuel. Was who watch live from Ebia ono so wo bi. Bebre, Bako, Bebre. My name is Emmanuel, watching you live from Baby and please, which part of Moringa? Me pacha wo upe Moringa. Onya biana onko grow fine. Enwa nothing canbra. No grow fine. In replace of Moringa. Enwa. Yo, yenchi watiefo. Ene de beko enu amanum so. Ye beka a friend say menstrual disorders and ho asem said be ya wo yo ba wo behwe o mensisi na ankofa o hawa amro wa hwe ye be mo waten ka tia yira ma wo hwehwe no uhu di number no ne yen hyen komo na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko nyankopon bo ba no wa ma ne hormones ronko miensa estrogen progesterone follicle stimulated hormone sa hormones yi nyina boaboa no eboa ma wonya ade friend orgasm na wan hweye ne sa hormone ni ko offer e ma no ma bibiri ma problems bibiri se de ye ka no e ma ya ade a omuhia bibiri na nyame anya wadom a awo ade awo no unya bi efisha wan hweye a wobesei wawodie no ana wobesei ekwan abefa so awowo yesi eyi ema du firi ho a emu nsia ewo menstrual disorders na saa ema nsia nyame anya wadom a awo ade awo unya bi wan hweye a fibroid wa beto yem oyo ba no wan hwe o message obetimi a transfer yawo no e de ama obaba wan hwe ya obenya de friend miscarriages onyem na sei wan hwe ya waten ka beti akọ hormone e beti akọ low libido etiko a orgasm no obeye de den emba ye no go from yadro no se de be ya bibia be kama na akọ frefre atenka na ba se de be ya obenya onya problem the number no ne to akomo de so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko nyankopon bo oba no waja wonkusua ye wo to ho aja wonkusua 1 million fabra sasi we so no oba wawa kura 15 Ghana hade de minim no watimi awu amana dos no kura 15 12 enti 1 million no de aka na ewen da bia egusu hye enrum na wonya 13 years no na aka 300,000 that is 700,000 ahye egusu a ehye na sa 300,000 no wanya mu atum nkusua 300 and 400 eno na obetu nkusua no eno na obegina so di bi awo na wodi bi so ya abortion wodi bi aye eno kan wodi be ya o menses into wan hwe na hye ahye da bia ye bon kaye sa ka ba akukura na umkura no go fa magyaduro no na nkosua ni nyini na entimento enye sa awo bebo wonu go fa magyaduro no eboa ma nipadua na ejina kama na se de ye kire no ma no ye bebobo sa ehawo so wo mu ba akukura mesire trumi ka ko hwe go fa magyaduro no enye sa ede yawo no a bekwa koduru mra wunya awo into yo ba na o mesi ba aka na wotwe ama nenum aba na wo ba wonsa no mako obebo ne nsa no saa ko pipso obenya ne mesi no ifis urban ayetic eyitu clot nungro from ajedro se de be ya o mesi no ebe kama obi de aka enanum ana enansia ama mesi na ba no se de meka no obebo ne nsa no saa mako obi de ba ontimi ne di ntofin kwa na odi onungro from ajedro no kama ye fe ba ko aminoria mako emfie dunum na oba na ne mesi mai emfiedu na ne message ma misra no go from yeduro no efiri busumi mienu kodu busumi miensa na o message ma ya ayare ye de friend meteorology busumi ne so a ono de eba tot eneba o kira emba emu a 3 days na ba misra enye papa no go from yeduro se de be ya bibia be kama ye de friend oligomenorrhagia ono de ne de esomu koba akopɛ busumi ne nyina on top pad misra yare obuabua no edi sika ni bia soso obuabua sika no edi bia soso akoye operation onu go from ajedro na ebeboa atwetwe estrogen na ewo fibroid mu nyina ama bibia aye kama no go from ajedro no ma akoye friend dysmenorrhea painful menstruation ye menstruation ye pa ontimi ma adwuma
wo kasa ne ho kura o muaw efisɛ yaw no ano den o fefe ne ho maako obekɔ na yituo ne na kokomo po onum go from agedro no a ne nyina saa haw no eboaw yo de efe no minoregia maako ono de ne de emma ne baso a entwa bosumi mienu na ne message mai bosumi num na ne message mai but e baso a bosumi entwa ejina so saa bosumi mienu na ejina so bi kura ho agye de ko hospital ekɔ wɔ ne paniye ansa na etwa misra no go from agedro no de wan hwe ya unya wo endometriosis wa wo de ne ho ate eno ne ye maame no friend anidane no enti o message na wo ye na sign na chiko sign na jiko gogu tubes num tutu kosu apɛ na atom na asai woni be ma da sperm ni tompe na asai na kyesa wo de awo no unya bi enso saa yaw no ya chen oba wo da awo mpa so mienu yaw kese pa wo so busumi bia wo behu bi obi o wo de sa cha afe mfie mienu na wo so de busumi bia wo saa yaw no oso awo no nya bi yene no go from agedro nse de be ya bibia be kama yenua ma no da bia ye ba yetumofo contraceptives se de bo awo ho ban eye na emom kokko hu doctor no on kirew de ne omogya befa enfa wo pe enfa enye sa wo be wie no na o message na emma wan hwe ye awo bebo efise sa nuro no ebinum ye allergic to sperm okay ebe ka oni padua no ho a na kyese wuchiri ade e friend sperm woni be ma da na aduro no ase no enti wujai kra na oni padua na ka kire immune system ni se sperm ye chiwade enti ba mu pe na ase no na kyese ede awo twa na ebro yenu go fa mageduro na go fa nko kan kire adwene ni se sperm eye mani padua no eye mo oba ye fine unu go from agedro na bibia be kama je number no ne nto akomo ne so grow fan number ni ye kan yesesa wo ye oba no orgasm wunya bi da wo ye be ma na be ma mu aye mra nhwehwe adro bi akira kwan grow fan mojadro papa ye nkwa 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco ye di koko na ye grow from agedro eye mojaduro soronko nti wo hona so ani so briwu wo ye adwuma wa wia so wo ye adwuma wa gya ho no go fa mojaduro no oto ase twetwew no go fa mojaduro no wakoma bo periperi no go fa mojaduro no waposo ye wo ya honam nyina ye wo ya adura na adwuna ntimi na aduane si wona ntimi ni a no go fa mojaduro no ye nua ma no menstrual disorders ho asem ne ye ka no go fa mojaduro no abibia eye kama empompo obobo na epa ya misra no go fa mojaduro no obi dware wia no de afin dwi no ho no go fa mojaduro no abibia be kama se de ye ka no ye nua ma no ye nua mema no be ma no enye dompe ne wo mu eye ntini ene moja fom so atese enti moja na ntimi anfa yi a se de ma america no ebe gobe entimi nsore enu go fa magedro ne ma moja mfiri wadwim enwura be ma se de be ya be ma no begina so na wo ba na be ma ne wa tenka atia ira me se enu go fa magedro no na hwe libido ne ma se de ye ka no ba bibia obenya go fa magedro no bi ato eya asente region ha de se ye pharmacy shop herbal shop chemical shop ubenya grow from agedro na emom so won krama mu akọ kanshi drug lane kingswalk herbal tinatic na naboachi hylos angel repash ubenya grow from agedro bi ato uwa shama yakọ ekus pharmacy ubenya grow fine kaswafo nyina ko dependable na trap of judah ubenya grow from agedro no uwa tema ko little george na naboachi saa na amasamai na heba da biye bo din ubo adwumaden post office no opposite wa amasamai obenya grow from agedro no abasam ewo asama kasifo nyina moko amen obenya grow from agedro no wo boase akos mat eba obenya grow from agedro no wo sumu akọ ns pharmacy mtn dan opposite achimodanfo nyina ko chumasi drugstore obenya grow from agedro no agrosrodo odakwano kofoduafo nyina ko gapsin pharmacy won sawom akọ na boache wo mobile filling station obenya bi nkokofo nyina ko hillside en Akoma wo sunwan akọ cap heba moze ana green light obenya grow from agedro no tokofo nko owas pristiafo nko owas wo takradefo nko amensa wo keep ko so na akọ boache ansa ana pena ene wuduru wi ni ba go bisa awrade obenya grow from agedro no wafo nyina ko 1000 pharmacy na obroni pharmacy wo tamala na ko alaji pk kombila ho obenya grow from agedro no yanum grow from agedro na nko hwe yatenka na mra na atenka ede 0244 59 65 32 0244 59 65 32 nunu grow from agedro na solve o menstrual problems emao okay nyame ka obia ho dasene yebehia ni atoa adisuane so
Okay, nyame ensha papa Dr. Grofine ena yetene kanonti Mr. Omaunsa enka Grofine mojadre ne bi na entume emu aha eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumedie no an ya waso eguso awutie no ye ne enuaba Esther Ochre ena twetwe enkomo no ene bema ono ne kwata ye friend Fidelis Arika na jese bema na ne bema ewo jese dia wadeja yaba chiri sesem ene yesade afa yesika de be ye ho ade efama ye wonom agisika no so moba no so a eno so ewa abusua wo mo fa meka obayi bo won yade ho de ne susu nkrofo susu so ene hwe be ma no so eno so abusua no ayere ne tentan kai nyade a wonom ebetu akwase ebuo abamu papa na ho asem ye guso aye ka watene ka wato papa nka na question 1 2 bi wo ho a ye bebisa na enso so enra yenua baba ko last week obaye se obeka ya ode abrantie bi na ye friend ima osi ima no extra de okohia no a okoschool wan hweso anko ne yimen ekotena ya eja one no wo ye na so na ima enfi akoda no obai somewhere last week ma ye ne di nkomo na chese ye free ima bia dasen ko beyi na no na so ima se da nyade a obefa phone ne kra na sede na asem na si akoye no na emu ayeden enti no ye bisa ye nua bayi se adwuma bayi na sese akora ba akopɛ ne ka ne ho ono so akọ vocational school enti akora ba akona be men wo yeti ase ewu aye ntene nka no e di adwuma e na obetimi aye osi indomie eno enti enra ye bomodi akeka ye nsase na ye pesi kakakra na ye de ema ye nua ba nti se wo hwa eno na ekue present e de ama no se sabre onye se sikai enra esan se ye kofa NDC for program ninti yenuanom amowo enkrane na ade no nti for the sake of mountain year sign ye bimti enra ene present sikaman se onfa nkoye indomine na onfa enhwe akwara no kopem se bema no ye betene nka enti wode na asem ene bedan yen enso ebra okono ye hu ne tbm tiamane kakra onfa nko start indomine na onfa enhwe akwada no kopem se ye beti imanka nti no ena na ekwa ye nyina na ekeka ye nsase meje kakra free evangelist so pastor Julius so meje bi free an ho na ekwa meyere no na meyere producer so se producer fa bibra na yenso menfa bi nka ho na yenfa ema yenua ba no ena ekua present de amano no nti sa pepepe ene ye ewo ye ntwumade ye so adoye ye nyina ye bi ye nyina because ye nimu faso a yenya ede efi adoye no eso nti ye de kakra ye betumi ne ye de boa ye nua ba no ene woko okototo na nema no afiti ase aye no indomie no nti baabi a wo bia no se ye bi ne nya so mfaso de a ne beka che won se won soso kakra wo bredus ye ya adoye a onsu ye bi na onsu betumi enya che fate se ye nua ba akoso enya akọ ene ne kunu Francis de ene obi frame no obi sam wose Maako me pese me send bi na moja ya na ena yese da bi yenya ye di nkan ka se enye da bi ya na ye bekasa e de afa hom ye de betutu Maako nanso so se uwo bi na pese o de boa ya hwe e gradual process enti uwo bi na pese o de beboa onso betumi e de aba beboa nya de ye jai yenya ye guso enti onso betumi de wo de abeboa ye nua bai ene ye nua bai ma na minimum sa dance a enkrofo edie no onso betumi enya bi edisa momo number no 0599814926 0599814926 0599305202 0599305202 mabedwa for betrasia ebekasa kakra ediafa mido na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa Esther fi hina bae techiman ene bae Esther ye die ni tribal bae wo tribal acho me yabunu ni wo yabunu ni okay ewia yi Esther Ochre techiman na wo free bae to enye na bae wo bae che
yedi wakoba saa na adwuma ne tie nipa ndoso nti afi na aduru so nti ya nibre so pa ye ko ne titew ene gigaw so ati asiesta sa ne be ko no wujidi na bi kasa no ko se de mejidi pa ma wo be kasa na bi na wo kan ebi na wo kan ma mejidi e be ko gidigidi ene ye ko ne gidigidi Esther ma songo ma bocha wie mu ye o ha enye boni bia na mi ko school ewo kintampo babato na me chi agba ebi no so opemi na me ti ase ne etenae ti etenae be se 1.5 year na papa mpo nim se me ne be ma mpo na eti nti ewo ma na me friend papa na papa ma me de ma boy no na obisa no se wate se me ne na eti ampa no se an no papa ka chense mi sha nti boy no ompene ma me ne nye den enti na bai onom no nti ase anye den anya adwuma me ne koso atenae ma nyense bai ebe woi mo be ye me ho ade e won papa o me ekoi ti ekoi no na ese ma 87.9 ni be ma no ahode a na ewom first no sa ahode ni ebi nim bi ni be ma ne de be ma wogina hoi ni be ma se bi a se bi ni kwoti no na chese emu ayemere kura ma emu ayemere nti ewoma na me frɛ me sister ko ono so wetachi ma na me frɛ na me sister ko ukunu se ni se yo no se sa na me ka che sister ko ukunu ni se wa ha na me ka che sister ko ukunu ne be ma ahode ewom no eso ate kura o no si yo ne saade a obekire me se me nkote ti moringa amfa hatanunu na se ho a mawo mape atadwi nti wo sa moringa no atere a no de atadwe no awe na meka na msi yo na mpe moringa na mhatanu minum sa na ehoi na me woye nti me woye na be ma na afrafu aba na mka chense mi say daddy me friend me sister mo osimenti moringa na mfa hatanu na ya wo de atadwe awe nti yefi nde ko wo ba na se bia wo behu se moringa no media ya ade aduane bi ana se media ma wa adwenyo se aduane boni bi na media ma no si yo wate oba nwumbre odwawe na opie ko ba ya akwa akoto bites ya hye no wo ayi adonko botu mu atwitwa duan yini ede agum ama na ye ma na watonsa agum na ye ma no de bai nti ode ba na o si o mama na duro ntimi ma ne nya ne de no enhwe na msi yo mate na mde me de no kosi ho na o yusu ya na wonom na chese mi be yimani a na wajai insane sa woto anu ma na wajai na stela ne be ma ne se bia obenu ma duro na ma bia emu be ye den no de bi se ne tie sa na tie na mga chensa duro ya mi sister de ma mi ya o mpese obeye bia nka wo ye nu mpo anke no ebe boa o na wasan akoto nsa na be she bites mu biem na chese de ade ne kono sa na ekọ onu so mpese obebo obi amane nti da no mekwafu ewo sa babato no so kaka na me ne ma ase ba ye kwafu me didi nkoma na mga chensa ma oba be ma na sem bi ha no na wa wo ye na maame ne de wo frɛ na obisa na obecheche mu akiro ma no ansi na maame aka je mi se osi yesesi ankwala ne de ye no ye ne ya nya ne fo fisa omo de o ma nya ne saa o adekitu abia ne abebo omo maame ne papa na amane omo de o ma nya ne saa ti o ka saa no manti man ka asem bia bio na metwa so na mba afie nti mba afie no na chese ade ne se ne ekono sa ndi ba ma no ndi kwete no sa na eda so tie adonu so akwaje ye no so anka e wo se wo ye ne ye no so no wonye onum nsa no na se sa wo ma no wagya ya si wo no wayi na nti di se me na me nsa mbe ka se aduro yi koma me ye mi sister de na anka e beboa no wasan akota abegum nti
nti na meninti ma me koshia aboy bi ene wasogu so awutie no what Esther otrenka what your papa nka ma ye misa Esther say in all no wone Fidelis e ware mfie sen Akoma me no ware 87.9 Kumasi 10 years be 10 years na mo te aware ase na wuja ahokota galamse ase no galamse ase okokra no debi ukonya ase wa galamse na ase me konya 1 year 4 months wujidi se galamse ase na akoya na ase be ma chen na akotena ma ko galamse ase ena wuja sabre na akona oba no enya mfie sen asatam namba na nya bese 6 years wuja na ma hwan me jana ma na papa okay enti wo de ne se na wo pese wujai aware no meboa enu tire ma wo ko share galamse ase no so wo beba no na be ma na ye fe na no wa pamo okay na ma yen hwe bra wo free be ma ne nche call be ma foforo ho no yen hwe difference net to say because wo say what Fidelis nche no na ade e friend orgasm na wo hunu bi da enti wo call be ma ba ko ne nche no ko di 3 days no net to say ma na ye Neye. Ya bibia ye kama. Ono de oma wani je. Se die na ohwehwe se Fidelis nyama wo. Tesi ama mpese esi a Canada wono. Obwa mi mayetua. E ka ben. Sa esusu kan 1005 no. E saying 1005. Okay, 1005. E na de biem. Na ma fidie no esi a me pesika to foforo. On trafidie ne ma wo ana say onsumu wo. Onsum me ma. Onsum wo say. Sika say. Papa. Oba no wo si yabunu kwase enti no say na 30 million. 30,000. Na wo hwa wo kunu benya 30,000. Obenya Ma obenya kwanya ofa so je sa mi ho ade sika ne de obenya na woni be ma itie yi na obo de bi ende onye bi da wa mo da na otete o de bi enti na se enye ne be ma no na ewuo no a nka wonni problem bia ewo ne ho sa problem bia oh okay all right Pastor Julius na nekria moment say ema yes say one must state your say one ni ja ye ne bibia na e wo say ode ma ne bia no be ma na san age e de efri ne ho ne sewing machine otoma no waje sewing machine no e de efri ne ho one ba so a wasan age ne ba but aware ni sika ne de wo maje na che say wo ma anware Omasin agye afiri nsem. Omagye ayi sika na be man de be ye oba ne ho ade no. Omagye sika no de afiri be mai papa ho. Na yese na nya awale no. Na yese na nya awade. Nti sa awade na gudi a ene monfa ye nana maye because anya mo ba. Nya wode a. Sunday sa no. We tiawa we de amuda ho. Amuda ho. What's wrong with your crown ever? Wale, and I said, my machines who crowd was automatic, so watch it. Oh, Ghana, dear, ma, made a men casacase, and then me ale. My portion and Elkia. I tell them, okay, Pastor Julius, now, patch away your seconds, and then me bana obi so person send this kaka krama akosenya akonene kunu. But no be some sanya be an ye jaya. Hey, that be nya to me nya ye. Ma, obi o person boy bia ya so hwe omo ya de no crowd there. Say there. Ya keka krono. On say my project na ye sha se a. Aya na asemre. And obi ho ba o kana ni ani say ya obesom aboa wo som wi a afi no na pro ensem ne dos ja ko so nya ko ni kunu problem de adofo no ye da so aye nwa adwuma ye nya e kura na emum no ya na ko ete say ye mpese ye sika sam so betata mo na program no ko ana da fo no wontina e wo ma na ye ja to nti say hu say ye ja to na say ma e mo so a e no nche say ye ja ye de wo bi office obetimi de be support bia maka say one Ghana for kure dia dance e che say one Ghana so banfa so pa ma nyame nti de wo bi obetimi de aba say 500 Ghana 100 Ghana 20 cedis 30 cedis 1000 2000 10000 no obetimi de aba be support bia no obo modern at the bar de bia me taxi driver si
mo tie ya mo twam akoma ba wo de bowura mu wo se mpa akoma mu nsem for office na wo de aba won so a mobile mo na person wo de ba no numbers no and a Google 0599 305 202 305 202 and a 599 814 926 0599 814 926 814 926 egu TV na ne Facebook YouTube egu ho bia na wonya fa wo de man ubetumi dia ba omumienu no omo operation no yegu so akoso nya akode na mi say na ye 9th and omo sign to share 2 weeks into besi next week based on omo test hold omo run na ye no ntina omo ye no saata na emwa ha won say doctor say omo ye no mu say emwa no ma sign postpone na say omo check in your mama ntina was omusa osan ye additional test bi e ka ho ntina ema no delay call next week no nti emu bia ni ho a ye nya ye but e kana ye bono ano eden emu bia ni ho a ya yo papa but e kana ye bobo no ano eden ene ye kan se ni ye nim no sa o hwe ni ania o hwe na eni ani no obehu se o ka 20,000 ka o nti o sha see we about say na test nkwa ya run akwa so fu akwa say bro 10,000 ebro test nkwa ya run mun ko test we na mun ko test we na mun twa scan na me hwa die mun twa eno nkwa akwa no twam 10,000 de nti no operation akwa ma nti abusuafo yene mo na ye adwuma no yene mo na eje nkwa inhyira bi ewum bia no adanse ne dɔɔso bebrebe ma adanse ne dɔɔso eya na ebrenti yentumi mmɔ ada ebere bemu no na ya bobi e dia fem adanse no edɔɔso ma de o ya de ama nyame de nyame so nya ne saa o eye na se ye wo nkɔfo a especially ya bro chirefu ebi akɔtena bro chire be years o nya papers o say little kwaku de na akoso nya akodi akwa testimonies ayi ba se nya go was me na me nya adwuma nya e wo ha e so me koye ye na afede adwuma bu so na me yare na me ba bi yare enti adanse ne de adofo no bebre won so bra na bia na nyame bra so am bia me ka se nyame obom pa ye bobo a nyame de fani pa so de anu yie ba bia na wa no yie na abai won so ba ba ya na nyame ehiraw me da se numbers no 0599 814 926 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 305 202 mobile money numbers no eno no dia beba Mary Akosua Ade Pastor Julius yanhwe ye niaba Esther Ochre ene Fidelis omo case eye case pa era se chia atiefo nyina omo case ni case pa eye case pa but me de mba mi ensa pe na me pese me hwe na me ka ho asem sika na akwana gye ne sika no me ne nya adwene okay we dey ma me fa starting free kwati wo ye no homra ma he on say aware aha na adesua wo on say aware say enya aware kwotena aware mu na ma se enamu agro nkoya the problem ba wa hwe a obi betre ja kasa akore o you know you tutu ni o ye kohwini o ye say fine wo say ofamu ofamu ko didi sa on batenka mfa ha de Fidelis aye ne ho ade wa ware ne te entinka o jana kwa he but ekoba se area ha enkoya na ono nkasa propose nka aduru a ebeboa wo se menye for whatever reason ti o ka se onyan ma ne de obi elim ene se ye friend na wodu me phone no se bia aduru no enye se ono ma emmoa no mi wan so nso ugitum se ampasa wuntimi ni akora no enye de se mo ye eba mpamu adwuma eti ma yentu Ghana fofo sa aware ma anamu eno wuntimi kan jem se hu hia panam se o de yemfa akora 30 years osi mu achepa na ye wan fa ni agwa one no na si mu one breaking version I don't make a ma 30 years no so Fidelis crown still at that time no so ntinu nyoma bebre owo a entimi nya sade na esese eye but baby e be du ye no de na nka du baby anka ye ya na sa na nso problem e ba ye pa e ma entumi amwa se bia
ahase de o afede ma bom ho atena se wa ware ntimi nko ba bia no de ba ya ma abaya ntimi anto aso a wase wagya ware na se de se ekọ ne nkoyie one ne da kra ne ohunu ani ayi bia ma now akula na gya ware mo ba mo se mo to machine ma no mo agye mo ade ehun ade ya mo yeye mo agye mo ade na se mo agye mo ade dem be se mo chenya nse aware na aguru no. Okay, so there was no marriage. Just ya nwari mpo because enwade na me ehu se na awale ho. Say enwade ya na ya je ya de. Emwa keka mfa se machine wo de boa no. Machine nso ma je because me na me boa. Ti say we also aware marry me ma je. Hey, any free mu ba bi a wo so nya free oba no so fa na de ma de. Enti se sie na waje oni ma mfa jo ne ba na o je de ho. Akora na je de oba ma no ho se sie a. Okoka na oka bibi se o mama mre de o mo de omo nya na sama oyedi ani dagatini man ka chese dagatini ware a omamare na amamre ne de nya na sa ne mo nyoma ne otimi sa akwaje wade enya no kra sa ma eto ontimi hide behind amamre no emma be kase oye dagatini ntino ontimi emva dagati amamre na nso sa amakwan se o ware obi na sa ni motem te sa akwaje wo ho ade ye eno so amakwan sa etimi amesre no omo de mra me ni nti a otete ninim ni ntia otete ebia na akwara ikura ono te waye onioma bebria bia won so fi se enu nti nso woni ani gie o so bra but say untimi made ama untimi nkoje we mu no oto draw so kra ma na nkobeje na de oto draw so kobeje so oto mama na nka ugina bedwa mu digwa wo makwala ya baba bete oto maguda ebusa se me na meto oto ma no we ya de bobra mesre no ma omra na yina ye ntrase na meka sa akura nkula bonus say dem best me call for now but me best yina ekwase abu a opese ogina so bu no na me ne wa bobra ya ye de be osene ne sa ya ma bejema de se ma bejema de dia ene de oba no so sum no nkwa so wanje wa de dia ene na sum no so nkobo ne bra o manadwuma nya no nkobo ne bra jana kwan mo nkobo ne bra na ehu sa fe dia wotimi ajana kwan na wotimi ene na nam nya rof se ya wi a na wa pe ba bia fa se fa me ne o manyina ma me me to machine ma fa me machine ma me ema se mema no to ne mama sa no mu bra no mu sa ba bajia ya mo mfa mo ate ya mo mfa mo wo mo na o mo so alim kwatena fie no mfa so o manya no ho nya mfa so ketwa oba be na ni ba ma tia ba ma so no nya no ho mfa so ba akokra emu jojo kono so hia ma me fa go dare o ya duane ma me ya bo ampesie emu are Oko fa chef betre fi no ko no de man ka ontua ne ka oko fa wanchi no osi nyoma ka ontua ne ka oko fa garden boy no ko be dudo garden mo fi ko ontua ne ka na on oba kwa kwatena wi a sa wo ye bi ma na waje na on de oye ma ho nso a enkokwa Ghana for ma mumoni na ho okay oto wi asi nyina kra ma na on ja ware a emfa ma ne biem nya ne dia okay akria Akoma FM 87.9 Kumasi. Dear here, Mr. President. Okay. Oh, it is her. Ademian no. Yo tieni ye ademian na me si ehia wa awarem eye nkomodie anu aduane die na edie eti samiensa iwie wa awarem a emani gie pa eba awarem fucking na se ekodru se bema se yenkana asem ehwo no na ya na ebe ye me ya no ya ware anuoma bi nkoyie wo ye mienu ya brabom eti se woba wa hemu na enya mesrew Zahara ho nunum bi na eho emunche na eho nye kama eya bone na ye wie na be ma wo so wo be manim emu emre ayete se kwadu no yesese gumu na eya pacha saa no a ye de ade no na ebi so to emema ne bi beto ye bo ase na ye de yensa o kaya ma mi bi baaye o se ne kunu ne nsankoa no di wura na hemu ama na sinyi na sai na ne kunu ne wosraw
aya me nwo se edru saa asem wo ya enipa bi se ema yenka ne yakwa de ema yenka ne yakwa de asem wa awade egu bebrebe ni nyina ya no ase won se fadie enti o ma ntumi tumi yanka asem ne pote papa ye tumi yanka asem pote fadie enti oh ema bebre bo adwama wo mukuru no machi o we nyina waka kire ba ma no ade no esese ade ka ade na ade ni eyeyie woka ba ma ne se ha mintie ono so wato de mensa no obia ni wo betimi aka na we wo ka kire so be ka kire se connect na se na first no na eye na de na eye sa fe rampai bom empai bom a kompai bo na mi hunu se ba ma agojo za no na agozo sa ye de rampai bom ade na agozo awie no agozo wie na mo betama bra Christopher yakwatema mafi ya papa ya chenya ya papa ya so ya de ne radie ana radie twika ya so radie fie kodu ya ma ne fita adwuma wo ya fita me se mi bedru ade ne nya oh Nsem mami bi na ne card to radie so engine mu fa mi twam wa ha we so engine asem so ya radie asem kona fita fon konko ye engine ye ma wa wo se radie oh ade bi wo ha emre oh eti mi ma be hunu wiase se dabra wo bi ye ni bibi na wonyam mu se mu a na wonhunu ne hawo a enkamu asem saa na mabe hunu wiase ya no na owu wura ma hu ni shoes nim na wo de won sai wura ni shoes ma wo be hu se de mu asia ye hia fa wa wuragu wo de ne nan enante saa no saa na mabe hunu ni wiase eti saa na menamu se wo bia beka sa baba awayi se wo kofa ampna kra woni kurachi a wo beka se woni suban nanso obetumi atena se akwajeji nuro we nyina abegu ho bema mi hunu bi da bema ya bam no ana ne ho aba bebre na se bi wan ka so bam no se wo de ne se ka no romance no na se wo hunu sa bema na bam no se ne sane no na chese ne hu sane no ti bema ne bam no ka no mia no ho na chese no ano no asane esane eti we no obe na na se wo biem sa ade ma no eti se bema ne yire no ade ma ne nya ne baba akọ se bema ne yire no anu wa hu se na intentem no aka hyem na agum oh ewura de aka wonya ba akọ no oh eti sisagum sa no na wo se abaya sa no hwan na emra metena ho sa no hwan wo se wonya aduro no hwan na metena ho sa no na mi di abaya yi ho ya wo bebre because enioma bi wo ha wo akọ wukọ ye na obi wukọ te de bi wa abonten no aka mabiem ya fra wa papa ade akọ no de mintumi because wase no wantie wo haw wasa ba me akotwa enyan enponche enkokọ e de baba begu so se de enti oh and then ya so eka de aye de ama wo na me de ma akọ de meka nyina ne se ade we ye ntena ho okay your friend adie wo ye hwe ya wo bebo adwaman wo nachi enti ye nkotena ho biem se wo mo se kwa abrabo ne nseye e ba shin eye sai se wo so wo besua adwuma na wo besua adwuma no ye easy ma wo se wo bekwa kwotena we hu na wo sa akodi bone wa akire na ebe ha wo susu aso ne nyina ebe ba wo abrabo so enti se wo mo se o mo agi wo mo sika 10 million na o mo nkodi o mo na hia wo mo na mmom di aka no ye bebo ho ban na ye hweso yiye enti papa ne ka na komanto ne yem se sika we wo gi a wawie wo ba ni gie wo ba ni gie nwie ye enti wonya abotre no fa ne o mangu fom na de sese ye no ye ba ye akora ne de ne ba no sese o hwe ne ba na ne ho to no nya se mo ba beje ba na e de a free ho evangelist mami ya nana ba ko ye baba ko di na woda mami nya ko oko Saberma International School okay ye brana so mami nya ko Saberma International School mami nyami nhira na wa woda enye fefefe ne nyi nhira mfa ma ewe Yesu di mu amen mami esemwe pa de anu ayehye o mami nhwe abatan ni mienu papa yi ne yire no eye de wo mu gya aware ana no ma jai ena akola ketu ewo hu na mane so no akola ni sua so onko ne maame ho so onko ne papa ho hwede akofa ba na ka 13 years die
e do tu kotena be ma so na ye de ne ye afuom dwuma okoten kate ansan wanya sika ko school na sabra akola ne breten kate papa ya osie ya wo no wai so say mu jai ma no a na enkola ne mfa mo ho bio on say una odi na chi de ba so no ye be sere papa fo no wo ja oba no a wo ja no bada kola ne wo mo ja forward ye na show wade ubusa ne question bi wo see ubusa ni fia wadi ene ayi no wo see e sabra de no anim nchenti ene de na just nani fra kola no so kura esunsunsanso na wo tenti papa ye be sere wo de aba twam ni mani ntwam okay jai be ma na chiri wo bar nyame adom wo seye 23 oda so gina so forward ye na ba bia hwia go no mo nhyase nsesa na on to na brabo so sika no aba waje na ade amono nka na ade nko wo mu na hia wo afidie no wonfa nko 23 afi no benya be ma na so no mu o akola no kwa na ke so fa akola no mra ma ye no moja wonfa no no wonhwe no akola no nyino beba onyi baba ba hwe ne ma me akiri kwai na boy get no on close docket no maybe ko police station ba bi ni asimi ko close docket say mi nim say o say ntua sika na book na do na me cartoon process hey wo be di ya wa agora na so mi nim ade kro na mi close docket ebu akwa police station na masaka book na tu was yes tua sika na say ade bai ye be di pay tua sika inya na mi huru mi kan docket no obey on close docket no sad life no atwam na on to na brabo so ne be yenhira de ama no na kwati wuya de enfa mo bra obey bia wuti bi hu mpacho jai aware na no ano no enu ne ade ji ani jai na kwati na ba bi dworo ho da be na ba so mama na ye ma wo ba ye yi na are okay let us see na re yankwe na mama bambe asemi nya na papa ka asema me be kakra na papa ka efi say on say emema no sometimes enye we nkoa o enye be ma ewu asem o but one be ma tena wono oba ne do nti na obe ware o enti say oka asem e be boa mu nyina na say onfa de nti na wo so oba ne tena ho fi say ono o paint na ono aye na adwen so obe kwa akopɛ adwura bro e na mama on say parental we no ame ho no etwetwe ha me wo ho fi say said almost see ede akra na o man tete akra na yi papa ne tene baabi maame ne hu so ne be ma na tie ede ya na akra na pa maame me eya na me hu ne sese unya ma akra ne pa e wo ha wa obesi ene akra na ka ma akra no ne bokra to ne ma onkoye sa ne ma no enti upbringing no o mama na anye ye no tina akofa we nyina ba nanso mama 23 years there enkachi me hu ne sa fe kra na no way beautiful girl say so na boa mama minim say ne ma be ko galam say ase no on sorry free ho no mbra free me hu ne say papa me say afa na ni aba ne ba no so wo de omboa no wanya akotua o maje o mutin so say dey o mo de ba wanya age awie but oba no na say wo so obo no ho ban wo nana no ewom say wo sa wo je wa de ba mi hu ne say ni oba we ehu adwuma wie wo wie ana afa akọ no mama obi akọ beje ne 1000 Ghana cedis e to mo ja no ama na ni nkọ na be hu me gidi se ne ma besa ai me da say baba na mo ha wie na pom te say fa me kwani da so e ba clinic Akoma FM 87.9 eja wajo ewo ho eja wajo yanchini ntum mefu awo so pa how the brand ni so be ma o ti say there ni kwan so jeju bi aba ya we ni friend say mi hu ha senior law o mu kano as what to be fa hu di ase enye fesa mama da say me chia obi bia me chia metie for ensu nyina ani da so he ba clinic ena awie mote yenka ye kan ni da so ho no ma na say ye pa che say ani da so e ho ema obi biara ne hwan wana eye diamo mo e wo o ma di hunum o ma ni de bia na o mu bobena ena mani de no na de mbekọ wuom mani de no na de mbekọ wuom mesre se wumu ya eni kwan se wotena ho ema nipadua na se bia wani ne ewuo so wumu ya eni kwan se wani ewuo hwehwe eni da so he ba clinic ya so ye wo de fa wo how ebedan ye edi kan the numbers na atudwa na me the locations enso atudwa se ne be ya
ye kase nyina na wo frɛ ne ye ma direction anase bi nkyekyemu bi a wo pɛ no na ye emfa ma wo ye numbers no ɛyɛ 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 19 88 84 wo hwehwe akira kwan so a ɛyɛ enkran anaasɛ Accra yewo Walako Junction Tabora Laji Walako Junction anaasɛ Takrade so yewo Fijai Kojo Krom Fijai Kojo Krom Road ana Port Quarters ana Porter Girls ahonom ena yewo ena Santimantem nso no yewo kwada so yene estate park no ena ebo ho pepepe sɛ ye wani ena wode akina na wunya anu ye bia na ebre ni nie sɛ ɛwɔ sɛ otutu anamo na ba anidaso herbal clinic ya so ye obi wonu ma ɔse doctor mani meda soro ye na ayɛ kokɔ bibia mbɔ mani enso mani na ayɛ kokɔ sɛnea ekuru a emu abre no ɛma ne ɛnyɛ wɔ dadwene tutu anamo na bra anidaso herbal clinic yɛde na ɔtwepɛ yɛbɛm wani na ayɛ fitaa sɛnea na ɛteɛ dada na ana obi wonu ma ɔse medanya ne yɛ ne mani no mua na emu mu sɛnea obi di adeɛ abɔ mani so na sɛ obi di twɛdeɛ abɔ mani no mɛma ne haw so ohunu se a so ohunu se infections bi ɛna ɛka wani no ɛba se a etimi wɔ wani no ɛsɛe ɛkora ana sɛ wakɔ hospital yɛse ɛyɛ ɛtɛ ɛna ɛwɔ wani no so ana glaucoma ɛna aba wani no so a ɛma ɛno no so ɛnhaw so ɔba ya so ya anidaso herbal clinic ya so ya yenya abotre ɛde mam ne yɛhwɛ adeɛ kokɔfa ɔhaw no ɛde bae mpempi ya mbetena meka sɛ ɛne yare no ɛnyɛ sɛ fitin ya na aba ɛtikye yare etimi de ne yare ba yamkuro ɛyɛ ulcer etimi de ne yare ba hypertension etimi de ne yare ba koko etimi ɛde ba oba eni bema ena inhye mu kra nso no etumi enso ede ba entuba ya so ya enya abotre edi no kra edi mfidie ehwehwe bebi bia ekokofa ahaw ne de ba ye no na ese ya so ano anase esi ano ne kwan na etu ase ama wani no aba be ese akra foforo ani yenkwan ye dro na yemfa engu wani so yeni adra yedi gu wani so ye de ani de eye dra wonom akọ nipaduam na aba wani so aba be adwuma simatie bia mu ena aba ya so ya enidaso herbal clinic itumi eye ebio me the numbers no esanso atodwa 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and now 0596 19 88 84 0596 19 88 84 enti see aye wani no operation na doctor catches wani we the own fa huna de bio obitimi ba doctor many we say there operation no enso de na enye hwe no me de na ase na mkoye operation afi kra de me nsan fa hu hwe de na enye hwe no nso amensan so ensan fa hu hwe ema we embu abam tutu anamo ne bra enidaso herbal clinic ye de se enidaso ewo ho ema obi biara mentina wani yare ho na emfawo enko wom se ni padua ne enwu di a eni kwan se wotena ho ema wani ensu wo hwe ye kira kwan ewo Fijai Takrade Fijai Kojo Krom any Port Quarters and as a Porter Girls oba ho no ma obehu yen anasa Santimantem mu nso no ye wo kwada so estate ye ne estate park no ene bo ho pepepe indi se oba Santimantem na so odu so fulaya wo se wo pe car eko Santase na waka che driver na mate ni se ubesi ewo Brotherman Junction Brotherman ho ena obesie so sipe freyen e ba be hia ne de wakọ ya so ye nya kwakọ enhwehwe mu mapa e de ama nya hu ba bia e haw no ewo anase de kokofa wani yare no e de ebaaye se ye tiche yare na kokofa baaye a e mane en haw e pressure hypertension e ulcer anase bia enam nhie mu na kokofa baaye a e ma we enye wodadwene tutana ma ne bra enidaso herbal clinic ya so ye ne nya opepa abotre ne nhwehwe mu emfa ma yenkwan ya so ye na me sesi so bio oba ye ni adura ye di gu ye ni so yemfa aduro engu ye ni so ye de aduro no ema na wanom
onoma simatie bia mu bonse do na hyase eye na dwuma wa na ubedi adanse ti wani ne se akwakwa ayese sa ayese ema waba mu embu eprunsuo eye wo hene anase eye wo ya aye kokko ete na asiso eye obisibisi wo hwade a ase wo huni obi won ma se me hwade a na ase ne rainbow different colors bibi na ebo nkaye obi won ma se mani wo ho ma na epopo adenti na epopo anase mani de ensua na epro ana etumi ye man se brodi suo no menua ba menua be ma me maame me papa me nana mesre se so ohunu sansunsanso se na mentena honom ewo so tutu anamo na hwe ye kiri kwan na yenso oba ya so ye ne ehunu mmoa e betumi e de abo ye oba ya so ya yenso so ha obi aso na emom ye nya abotre ne etu ase e de ama se na be ya onso ohun e beto obi bebisa se eni da so herbal clinic eni yare nko na mo hwa na me pa cha da bi eye asichire yare enkra de eye kokokra mayen anase pressure hypertension fibroid oba opa wo anase bema ne nkwamwa ewo fom ana bema on de otutu enso enkum aboa bia bema osi ne sisi yare entisi ne ya ana oba osi ne sisi ne ya wa onase atatai eye how ben so wi atwere na kwata na bayi na dam efiri honom de a eni da so herbal clinic oba ya so ya we nyina no yenya abotre na yetu ase ede ama ebio ne ka wo se asiche yare yentu ase na emumdro ni be se ye normalize no ema ne ba senia ewo se eba me the numbers ne air to debut na mapija mimu eye 0559 0559 90 90 12 12 34 34 0559 0559 90 90 12 12 34 34 and I say 0596 0596 19 88 84 0596 0596 19 88 84 it is say an yari biara memo abamumu tutu na mo ne brenda so here back na ya so ya me sorry Maa Akos me wa mama chado for me no ana me nsa bi eya emi am sofo ata kwabna jebi ana say apostle general but we bia obi a mechia Mr. Moa ono yere mechia mu nyina na Ma Joyce mechia onso onu na me da mase nyamisha papa yanko eye home sweet cereal legume mix home sweet cereal legume mix no eye Tom Brown wheat rice ni soya bean and ye de aka ho aye no kwasem sa ho denro no ahyemu masai be chese semeduasa na abene usugar wo mereke ubibia na de aka ho breakfast no aye ready penny din kodadi obi adi bona ni tontom enu nti eye home sweet cereal legume mix no na make am for ede ama efiefie bia mo kitchen bia hia bi fresh 0246 69 73 58 0246 69 73 na Emma onsa enka bi papa ewia bre wose ball pack na unu say ball pack tissue no paper tissue no dey kama ye wo tiro eka ho bi na tiro no ye soft na so enche say ye weak very strong ankasa na chese wo di siesie wo ho a u te ba akopɛ na wo di ye ho ye no anse ekura ankasa enu ntino obia ehia ball pack tiro no ebe no kwasem se ball pack kitchen towel no so eno so eye kama odi ye niema ewo wo kitchen ho a eno so boa papa de pepa wonsa ewo kitchen a eno so eboa pa mahunidie etumi ekoso paper tissue napkins ni nyina eka ho ebi sa wo pe dudu mu atua fra 0551 0551 14 0551 00 na ema wonsa ka paper tissue ni bi ro ka ho na kitchen towel so eka ho eye kama ankasa ka heat patch no me kan fodi ama eye plaster na say hama enuro awodo bebre wo mu ginger cinnamon bibia wo mu ntina okofichire na ate yewa na what plaster na dia fam wa ya say arthritis babia ewo yo yesisi yade babia wo yo ye bia no what plaster no na wo de atare ho na wo be hunu say eni gina bi ya wo nyina away na ateko wo pe bibia fresh 0599 991
991 149 141 0599 991 149 149 amka hit patch adakwa 360 limited ene wonom dia be tu ya wo ase ma unsanka bi roke e de pakum capsules abedum Ghana mema fidelis edron kope binom jenike 442 oba wakosu kumanu nye wonsu kope bi enom na nche ven capsules so dwonso awa yase hye oba obemenum bi medfagin dia boa ma onya hode na mogya di ho afrisane ye pa roke clinic limited for di roi ba ye no kwasem kuma se alaba abu station hono wo 0248 0248 50 50 0248 0248 88 50 40 na ma unsanka bi na Grace Gift back na kedie obi anim say ye ma me Grace boadu de yade no chese wakwadre pa ewo mu otutu na srane abasa enu ntie ne yade bi ada editu de pedue mu no enko ba bia se Grace Gift kuma so hwim school junction hwim man from Barikasi road enkra new achimota bomodia na free Grace Gift e was 0543 32 00 ayo 3p garlic mesha edupano nie edura ye de vitamin C minerals ye de bibia egumo 3p dia eyewo ene garlic na bo adwuma yie pa ni padua no mo opese nunum bi na tumi egina so yie pa piwak natural na de 3p ye ni panyina de di wadanse aba frɛ 0248 92 88 0248 sankofa natural spices sankofa baby enya sankofa wono ne kitchen papa nkofa 5 spices bi en aduane be wi akire na wakofa yade de ebra wabusua jollof stew fish soup chicken beef curry ginger garlic spaghetti noodles ninga da sankofa natural spices ose bomodia na edidi aduane a anwadi wo mu ene sankofa fre 055 560 31 055 560 31 ne pacho menua ba ma ya mawade enfie bebremu ne no mahwa awade awo enim kwan na so awo ayi musulia menkafo ba bia ma wo se ne wa scientific back clinic doctor ne mo medin ho adanse pa me so obi oba me akọ doctor ne mo ho amenanya wo enu ti wonu yade na woto wo twese ma chinchira sese de na aichese nkumafo ne nsene mu di wani sa eye ne wa scientific back clinic na kasa kire we doctor ne mo tutumri kabra na kache awo ne yade aka ne de wotenete owo sa wo ba kuma sese ya na chese hey ya tonsu na doctor ewo enkran de wo circle ehwa na doctor wo friend 0244 08 76 87 0244 08 76 87 doctor Nemo na Carasic Ventures ye ne de Zahara Mixture ne chi capsules no aba eno ye enem nsan ya de a edo mema ene ma wo bi atumi enum bi Zahara man capsules de ye mema nkuto aduro be ma no atumi bua ma ne be ma gina so yie pa ena hindi ye ba mixture no so kra de ene malaria fever ne typhoid ne yade nka ye no so wotene che 0246 34 83 0246 34 83 Dawood Aba Hospital the Dawood 3 City capsules aba na eno no sisi yade ne ahututu aduro Dawood ointment and so de fatutu wapo no wapo so and afa de Dawood Aba Mr. Seshini na aduro ne de ho and ye buatu malaria yade asepa fra 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na wa wunim ene say oba kwa wo so if labor pa say no de mama won say ye kwa wo so ya na wo wi a wo bleed bebre enu tie wo so wonya pad papa wo bo a moja no ebetimi anono enu an if labor pad me strobo mode na ema wo sa enkabi 100% organic very smooth and soft enu ntino oba sa enkabi so opendodo mu afre 055 000 09 090 Kwama wonsa akabi Alaska Star Enterprise original wallpaper sahifie wallpaper kama chese wotwa insu trapita bona dia tia enetie enye wallpaper kwa na Alaska ton ne ma wopi ene woton black curtains ne bed sheet ne wallpapers ne nyina no ebi ewo ho kuma si Alaska Star Enterprise ewo Mrs. Anoche Plaza Obe Prudential Plaza Dum 055 411
411-4878. Now, Dr. Mafo Fertility Ball Center, our papa will feel Banu to me and Tiafanako, Dr. Mafo. I won't call a Wopedia when you're changing my how name will call Dr. Mafo known to me and Wakania Sabia, so I told you so. At Tibisa Bassimo, what friend 0244 41 a quick credit investment or bancha won't say a win year Juma, yes, a so quick credit in Efra, and my Bama Mosudre, Nakwa Jessica, na Afefa, Equia Juma, na for quick credit or see the Onyano Ghana card, it was 0302 03 90 Nana Yebi and Efra win and Yebi Sifa, whom some another dino, a Yadriaba, whom our dear blood covenante, Obedo car, Miss Son, and Yebi Sibro, but that will cut the amount 10 temper. Well, what can I say? I'm gonna ask my Faka with just say, we should be Yebi Janshi, Fred 0243 45 Richmond About Center, your phone Kuaba. Mama Kuafon Kuno, unim na kofa bi etwitwi no for ase ameso wawu eye baby a wa apostle no wa apostle eye oya eno na wose wo di bi etwitwi honom It's my second Kuafon Ku with the slam na my radio so etme kama na tutu an tutu yade ni tipaye ni na de free wo so Kuafo sam na ne de onu afadware we di dware na fibroid na ne ye ho nkonya ye ho adwuma pa wo honam na ye ohene a ni na ebe free ho akwa my radio no etumi atoso radio sosro pa na obenya Fred 0249 18 68 45 0249 18 68 45 na Emma was sa enke Kuafo Nku Akoma FM 87.9 me say a plaster special herbs and the woman oil ginger cinnamon in a Kabuba who feature why you see your fatal I tried to see Yadia Hunamia baby a way or yap Mr. What that we say what did that 3 sister limited I will make his patch no in they was what the better what they tell one say I say ya no everyone before a friend 0599 991 149 0599 991 149 Hey, me do we are say. Na say grow fine dear. Ama wa fine papa. Why fee? Say na also grow. Ewo ehwanom so saabo en mbehia no wakintampo enye bebi ayete no mbehia no wakintampo. Na mene no kofie. Timi no kofie ade tiye no me say akohia be ma foforo ma mene ne ekodi empa ho agro. Nti me wo ho be say 3 days. Na o mo hwehwe mi a be hu me wo da sa ba ma foforo no 3 days ade na komodo munyi le ndo chire papa free ho ma me ne duru me question na we tumi ntra le ndo chire papa betimi atre ni mo ma me na bra ne so yafo abewuram ana obetimi atena se Linda edru questions no a o papa te obetimi ayi ano de abeyi ano ma obetimi ayi ano me pese be ye na de wani ba ko ko hwe papa te wo Hey, enti ma mi kodi be ma no 3 days. Wo kodi be ma ba ko no nansa 3 days. Every wo kunu na nchen. Ma se senia na de na ye na mi. Ade be ye me pa de na de na. Bi wan ma senia na mi kunu no, mi ka bibia on fi mi nintino. Aha, mi ka bibia on fi mi ntimi ya imagine se nka medwane nka mesam ne madwa bo no so ohun plan no. Enti no wo ya se wo ko baby kura na na obi so wo kwa hen aha nti amama nya kwanya anya den andwane aha nti ama me kwa ya se ne sa dia me kodi ho be se 3 days a ebia me ba ebia obeka se ebia makwa kofa be ma foforo nti no menko no obepam aha na nka manya kwanya anya den akọ ba me kofa be ma foforo na me ba ne na me ba ne se emi ba me ba na bufuom se nka me be sesa me nyama anka makọ me ba no no watupununum ohu mi se me ba na no tupununum nti me ba me be gina na me ka chense o ma mi wura dem na o se me kon hin na me se me kon hin sen ade wo soma me ana na o se de bi wan soma me na be se 3 days 322498036 0322498037 within the baby are free. Hello, Maa Akos. Yeah, 19. Maa Akos. 19 yanko.
1937 kata so anto aho na atam no de enu ade na so ara tam so de ye ni mo problem bia na de tiani se de ba ma na se on fa de ma na ma no akola mi na mi na abo ama watini anya ka entitini ti mase ono awo nse adini nya na nye no on tini baby that's it udini baby afefe best mommy the whole world that's it Mamentia property wine Mamentia de gapo na best mommy mama Susia Panso happy birthday happy birthday best mommy we come in some na ya na me do wa me ma ni nye ma wo mu hu na owo ju so me nye juma isa ko wale oba sa be try on so say ti ko ba na wo be ha na gini na sa wo na wo ha wo agene ko mo boya ya ade ya obetimu da na ode betia ho ka na obetimu da so isa bo ho ka na fe nsem bebere sa dai that is the end of Muslim for the room lady. I did you no more, yeah. I am no more than to watch it because only a year what I know it. The judge is going to attempt the open for trouble. Now the amount we are now say, what is that one open problem about? It is so warm, inside the end, on the wall. Then quite Juma, ain't how Ukrainian about what kind of swat here. What's now a super yeah, Juma, yeah, Bohoka, yeah, Bohoka, that's money. I'm in Colombia. Medase papa no ne we didn't baby afa Bini aba go saba baby papa kwata papa Bini aba ma so mo asante mampon ko fi ase no tanko Bini aba ma menche mi kon ko fi ase me nyina me aba na me ma mo ni adwuma fa no abedwafo na e chapo bofin kwa me hawe ma menche ane pa Bini aba me de me hu ne se ya papa no omo busia omo ba no ma ne kwa wade entem Etinieme bia na akola ni nim awade mu no akola no wonim awade mu nsem na akola no wonim hwese ebia bema ne ne tie sebio ne ho eni wono mu a ana se ni bema mu omla ade ti na abda awade mu wu fi na ti no ata ko bema fufo ne bema fufo akwakoda eti medium di bema o ma me no wo pa wo na piepia akola wo kata kwa me nyabere mi sebia wo be 29 to 30 years say 23 years awade die nkwa na woji na awade mu a hwe akola wunu ba bia amaniere no akwakotomu eti media mi bring media de mo mam no afọ mo na mo akola na age of 12 years na wo plan age of 13 years no wo plan na bebe no wo se wo ku ebe ma enya adwuma enti se papa no enzu sum pepe mama no a wo mu sha age no wo fo no mo kwa awade na yesa awade ne kwa awade o the more na wo pepe obama na kwa awade wo no awade mu hwe eti die nsem vata bia no wo te ho enti se ni abema senya wo go pedro se ya ma yeni abe yo fa se awa no nya fofra obetimi na tra me that me ni aba papa me that so fa kwata odin ba bia free Bako good afternoon That's your friend chat ko se free joso na ko me de ho we no afford dia certainly pa me ko na tipa akra ne papa madam sha ko class 5 no ni number gi titin katie na de ade ko de me machi onkura se na obi o shi bidie ya sabi praduasa me ejane ko de da ewu na chinyina ka be ma okokrum na ya baba e so oni ho ana mo be na ya papa no tufa ho e to so hu nya se de se na te ka pam no kwa free studio be no hu ya machine wo hu nya se de che be de se ya di 10 million na ade ade ka ko very nice lady beautiful girl what your man na school what man kana ma wo What my career is sort of now, Quano Suka, and some of 2 hours, what the quiet Bonama Ferrimpo. No way, you know, it was as well as Robert Severin. They told Robert Totta Munyan. What was your funny and canyon in there for no reason? So, Coffin and Tingos and Azuros and one idea. More beyond Fan Habiama, or more confident because of one problem. That was it. Me da se papa ha na bra me yakwame ya di dwumade ni na se me di the Maa Akos program no yakoma mu nsem sa bra de abusu apani samia champo shua res pepe letre ono so ha any team na aka no yakoma sports or the powerful sports no challenger eno ene de to so